dear no one need that so I will quite be so the uncle when it does not say we have to before I call and no one when it does so and now so mammy was sick and now so be a minister yet chemical baby into my need that so no matter mammy got some joke and it does so case you one casano wakuma bacope wakuma yami who are Fakuma and count where I come and count now one casano when it does so panel who bambo anything obit you say who can send be say ya no want to say you will nipa bi wo ha wo so na wiase kura bibia ni wiase do open obeye ne ho saa nipa no otimi watofo wo bia nipa bi ntiase de ne ya ka che nipa da sane bia se wote wa se onyam som na awsom a kososom ne ye se ba bia wo do ho akwa akogya ofie nsamafo me kasa asem we se obi anya siko se ni kurom kura wonko ti asem yo obi anya sika o se ni kurom nkwa wonko but if you na wo se wonko no oho ne ye wo to ya sabe santuma gubi no ye de chechire wo a wo wi aye a wo te hwe ye na wo sori kwaguna ma men so awurade asem bi wo se ye nanom aye bone oni wo biem ye na ye so ho amumuye ti se na bone timi ba wo so dia ene ye gya woni wo nso se otimi koye ne yema bi o se agya nhyira so timi ba wo so enunti ye wo mpanyi fo bi o munim de Sompa ya o mu wo sika wo kure mu ya o mu mfa o ma fashe ni agro wo mu krom obi wo ha wote ha sebi afin son e ma ne nko ni krom se sebi ye kogu nsa ne ye ko bompa ye sa na te obi se wanya ne sika wadane kam di sa no ma no wo ya ye nkura sebi ya bosom sebi da bi o edu tamia unko asori edu tama unko bosomo but no ma bia wo ye wo fie no ho bambo no sebe nsamanfo o ma wuko no o mutimi hirawo na kwakudi enti na nke fie bi ho na ke hira kura ketekete bi wo fie ho na wo be page fie na si ho e de adintra enti ya besre obi bia wutie yen sebe o bambo be bia utiri hye bia no dinini entra ho kwa e wiase na da wo no hu se da ho kakaka ba wiase ekwan bi so no esua enti nipa da sene wote wa de me pese me catch on say emfa wo life eni agro nipa obo ama onsa ko wa no nipa sebe mpredu ase wotete wo efie etete wo sebe nkase efie no sebe wanya sika na okobubusi a ekwan bi so ebe ye o se dabi mesrew fani die ma nananom na babia wo so no fani die ma ho na wo yesa wase ebetre ama nkwan so aware e wasa se so ena futu sam na no wo hye wo hene yire wa ha de ne die betwum tisi ade ama na afi wonso a wo fi ni watimi de okọ na banana yema akotote de ama yes physically obi ahia boafo ansa na wanyi na spiritually so boafo ne wan na boa wo honhom fam nso me kwaso aka se mizo ya drink nwanwaso bi e wodwa so a saa drink we enso to saa drink no enso to chese eba na esa oni ni nua 5G no saa ntafo no unya mizo 5G sisi nyemi ni omo boa madwama so ya akono agese ya minimum no ene ma efa ho nansan no very tasty na ede ahode so bire ni padua no pa we mango fruit ya oni aye ni juice di amount is very fantastic number ni 0246 na ye tie Sompa na wama 270 221 0246 270 ofro mo bejo so mama bibira to amane ma akotote dia ma 21st clinic omo de ade nwanwaso obi aba obi nti bi da omo so omo se sciatica yade etu atisi na nsan yenua no mfra brochire bejo ma home a so omo ba 21st clinic ani ndi omo mana ye tia e de ama Europe for especially Europe for to omo ba Europe tour is a Europe tour dia na se uwo Germany ni ade a omo ba onyina France ni nua no makeka wonyina omo ba a doctor fo e beti omo agu eye Europe abontene so na omo ahweye maame no magugu dem ya sciatica yade ye omo fa ni koko wo Ghana hayi na omo ba hwehwe mo de omo bibiduro na beka mo because mo ya bibifo ena mo wa bibi mem enti se makọ ba bi na se niam ankoye mamo a o se de mo bibi niam ba yi mo film omo na ma bibi kwan so e ba ba yi wa free sciatica yade na ama na untimi drive biem waka dem adwuma yi wa di free se untimi ka ho untimi nante no omo be yi mo film jo so for mo number na fa 2 ye na buku ho se da be na mo ba na mo bedura me sira me maami bi yare sa yare me ami mu me yare me bre sciatica ni etetementi me damo chat so na mo ku nto na niam ankotote mfama number na de se 0244 915 116 0244 915 116 na eniema akọ tote edi ama 21st clinic wa ha bi osemo am wo Ghana ne so na so nyanto ne ho onto mo nkune da biara da wo ho a wo di djuma eti muntutu midika Ghana fo ndie mo number nie muntutu midika na mo mfa na mo mra
na onhwem ansa na Europe tour ne beba so abaso woko beja bi wona chiri de ba tun se ba bi okọ de eden a opaninkase na ade ne ho betwum gi no tutumrika na kosa o si ateka yade ye no 21st clinic wo eye Kumasi Asantema mu hayi number ne 0540 311 0540 311 express group se men kan yourself Sompa wakwantu sem de fa beda on na wo moa na niema enkotote mfama o se ama no ne akwantu nko ade a wo san ne ho a waye mistake kuro be na abese okoso Canada UK ehefa na abese okọ ya America ya na abese okọ ana upe Germany na France o se bra school kwa so na abese okọ a ubenya invite no bi dia ma uko program afahye bia etumrika bra no moa na eniema nkotote mfama o number na egu afidie nso number no edimiti so ama mo radio fo no so na mo nso mafa na niema akotote dia ma 0508 111 343 0508 111 343 fa na from na niema nkotote mfama 3A co-castles wasi koko yade bia etete wo no memma wa mane America so eja so ahopepere so ene ahokeka so se tumrika bra no mommo na koko etimi ma be ma wonnam kura no wo ye mmere ubonso obaya gu na hene kama ahyehyehye sa 92 mu light bi na wa ni mpanti ya basu na sesem wa tumu se o minimum menentasuo no gwa wakoma etu epe ho akọ ba be ma no se mensole no wakọ katachie ne ya no tumu se o be ma no wani ni pe o katrema no menentasuo utim se emotional indices no pre ne ho nanso down say mensole da koko timi di se adwuma no ndi tumrika ne to koko ni bi me kan kire obi em se obi oja ne nan se moja wo akire obi wa se koko si ne to ano sa no 3A co caps say fantastic form number ne kono mo show 0546 107 107 0546 107 107 abe heba clinic Mami Abe wo bo adwuma sa mami we se fibro na eteto atumirikai na bra no mo sa ya de otene te on se de gallon na bu ananim wo radio de wu hunu bi ntino de akọ Facebook ana YouTube de kokko he Mami Abe bo adwuma papa sa wo pa wo pa wa wale acha wo ma ko Mami Abe wo na awurade mfa na bibidro krojen so ema wo so wo we nkwan ne yade a enye we nkwan no wo sa wo yade ahudo bebiri kan na we no de wa kwadiri bu papa tumrika ko na kache na omwa the number is 0243 345 392 0243 345 392 obebo ana niema akotote ede amount hwan ne ohunhun mu boafo ohene yire onyankopon ene me honhom mu boafo ofa na ansa na nyankopon beye bibi no so ya wode fa enipa so ansa na wode amaya no ntina eho behia se obi a wote ho a obenya obi obedi ama wo ewo eye honam ne sunsun fem se ye ba ewiase mu a na ofa ya na yesenka bibi ni wiase a ye danka ye nto ye bono o hwetwe kronkron mu ana se trosem no so ame ate ase wo efiso wo ma ne tinsenche mu dumienu ewo no se enye ne moja ene honam ena enya ne mom ye ne ewie motonfo ahomone ne tumi etete saa ena ye ne won no edai enya okwa 13 ho a woto aso kakra ye se ye nte mo nhye nyankopon akode no nyina na motumi agina eda bone no mo eda ye wo mu no enya ebre papa emfa mo dasani osefo na sori obobom se jatenti wo pedi obenya ne bia na wache no awinti no ehu behia so obenya spiritual father kwa kuma menchi ya miankasa me spiritual father Reverend Franco Seya wo Victory Charismatic Chapel International wone eye Reverend Dominic Encho no so Lake Road Baptist Kontanase mechia wo mo pa wo mo na di mame na machia wo mo so wo mo aka ya wo mo sehwe papa different cancer so for ya wo mechia papa ye na ofato de bia nipa ye nje enema bi eni but se wan nje enema bi eni e wo wiase a wan hwe ya ubedru baby no na uhia senka obi betwitwaje won so no na bia se twitwagefo no woni bi wo baby a ewiase a yete ase nom no yente ne kwa beye krampo no omo ma bi wo honhum no chese no ena ye honhum nyina ka eche na so bone a obedie no enya asam kita how much more say ahonhum nkaya ya wani adi a okasa bia wo ba beto ayere wana se bia wo ba betu so sa sei ena eniama betimi esiaye
ano bɛyɛ de de ama wo nti no yɛ ka kyerɛ wo sɛ nyankopɔn wɔ no enko ne bambɔfoɔ pa nanso no yɛ bibi kura pa a wɔde fɛ nipa so nti no pɛ nipa bi a wabe wɔ sunsun mu nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ muadadeɛ ɛna afei nso no mpaebɔ but nneɛma bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ akwankyerɛ ma menkyɛ odi for sabo nneɛma bi wɔ nso a direction ɛna wohia sɛ woanya obi obetumi aboa wo ɛwɔ saa nneɛma no ho a woboa wo de bɛkɔ akɔbɔ ase no mabɔ ase no so no ɛnyɛ ade a nneɛma betumi afa enti yɛ ka kyerɛ obi ya sɛ wo wɔ hɔ a ɛyɛ na wobu nipa na wo no so di ama wo no yɛne nipa bi ɛyɛ so close yɛne yɛ spiritual fathers mo ɛbɛn dodo nti sometimes ɛyɛ na yɛmfa buo kura mpɔ mfa ma wo no because yɛn ho si yɛne wɔn nyinaa na ɛsom yɛne wɔn nyinaa na ɛte akonnwa korɔ so anaasɛ bi kura mpɔ na yɛkɔ abɔnten a yɛne wɔn nyinaa ɛna nam nti no yɛnhyɛ da mfa obuo ɛne ne die ɛmfa ma wɔn nom yɛmfa obuo ne die mapayɛ ɛsɛ fata yɛmfa ɛni yɛ no so fɛri adeɛ ɛmfa ɛma yɛn ankasa no yɛ spiritual fathers na yɛkɔ yɛn kotodwa anim so a yɛnkae wɔn nom so sɛ bɛyɛ ada ne da nyankopɔn ahoɔden no ɛbɛyɛ kɛseɛ wɔ mo so na ɔmo so di a wɔde bi di ama yɛn nipa sɛ ɔka sɛ wogyagya wo ho a woanhwɛ asɛm bɛfo ase ɛnyɛ ne honam ne mogya na ɛnya ka ho sɛ ɛnneɛma de nam wiase nti wo so te hɔ a na wabɔ ho ban na ahobanbɔ ne nyinaa so wɔ kristo anasɛ nyankopɔn wɔ na mmom ɔbɛfo obi so ɛna watumi de ama wo ntini yɛhwɛ na yɛnyɛ ne saa na nneɛma ntimi nkɔ yie mfama fa me da ase awurade nyankopɔn nhyira yɛnhwɛ na yɛnyɛ ne saa na nneɛma nkɔ yie mfama futusɛm no yɛ very fantastic kakra meka kyerɛ wɔ anwummere yi ne sɛ abrabɔ mu no wowɔ honam mu buafoɔ ɔna ama wanyɛ sika nnɛ ɔna linki adwuma bi de ma wɔ ɔne tuufoɔ no ɔna ka kyerɛ sɛ save sika ampa saa aboafoɔ wei ne tutu saa na mo ɛnɛ nneɛma ɛkɔ yie ɛde ma wo mpo wo a ahia wo koraa nnɛ no wowɔ boafoɔ bi afrɛ no fo so sɛ nneɛma nkɔ yie a na wapia wo 100 bi wo 50 bi woanya saa aboafoɔ no wofiri wabrabɔ mu hu sɛ woyɛ ayɛ mmɔbɔ hu sɛ ohia bi ba hu sɛ ka bi ba ɛti wo nsi wɔ mo fam na mpakyɛ honhom so ɛ ne ɔyɛ boafoɔ no boa no number is 0551931931 0551931931 0548 931 0548 931 0541 931 baby bia wo bia na TV phone de guani ubetima fa saa number na wa frɛ na so abɛkyerɛ wa adwene odwumadie so na nneɛma akɔ tote ɛde amaw onso wa futusɛm dɔ ho na ya kanwa hello Wofa. Yes sir. Na ni we de me chara ma bo abaso. Me ye jo so a papa. Wan kasa Wofa se na wa yi. Na wa boko de. Ko ne be kata bi attack mi tia wan tin menka. Afra. Na Wofa yi sia de anyimre. Asuma de ba na ko ni menye ni mudru pa. Ya ye wo honhom ni wan de ati ase. Na aya na eto de bia ye kwa ye bai ye ni nyema me be ne bon sa hu Wofa ano adine na senka nyankopɔ ye boni pagina bi woni a nga minyini sa ma na ato ne kokko ne kran ka to die na so kokko no di ho adan se tra fofo sa ma mi kokko ye de na so ni asasi an kasa di ni Wofa na me ka chiro bia no se wuni ho ma e bo ho ban kra na wo se bu ade etore bi a eti du ko ja ho bi bia na ho bi ani wati e bo ho ban so wadi bu no ka papa o na bia se asasi we so nti ho no kra fro o ka na du o ko ma ndi se wuto woni gigi se bi bo ho ban e bu ade na wu kasa because of a ho mo am na mi ase no asem bi o kra mfa no ho betima di afa ndi wo na obi nya wo no mu kasa no hwani ile na sa ho bi no be di abra wo nya awe ndi se woni ho ma bu ade na nyine che na minjira woni ho ma bu ade na wanyina che hello Yey. Wofa say accuse me so she be kwa ye. Accuse me bibia boko de. Wofa gabia dum bibia boko enche na ma yeye. Ebefa nyame aye awie dada. Me da se. Wofa me fere say bia du se enche anya ba kompe. Eni aza agro. Insura. Master J drinking water. Enyo sponsor. Wofa 7 yes. 7 for the so fear for ma so a
and about the social baby. Now, me feel for the open home buying, and Miss Woody, or Tamati. I just should be quiet or buy him. Nana brand new or tossing you. Although we didn't concern from a home channel. If I could drink or cross and a nay, yeah, kiss me in the papa, and I owe you. Nana Tamati, we are a opinion. The soul for the time my team who had been able to be and another brand new. Let me reason I can say. You only people who are or Casa, not the day, as well. I won't pass sorry. Why would the spiritual father? Why would dream able to be asked? It's not so. The only challenge, and now we are not to be a Casa. Now we know Babo be a Pehombambo, as solely as me, Busumbi as me, I kiss me in the macro. I kiss me a radinjao ba. Hello. Wofa Lumba. Ofana Divia, Bogodia. Come on, pa. Me Wofa, Omana Samoa, and I. Oforisio Bema, Obia, one year. More Denisa Kunkuno. The Robert and I say, of our passing you, SK Bullets, Yame, and our boss say, coffee crew, what you think? Obia, so what the second coffee crew. And now was on Mamumo, yes, Papa. About the mention me from this Sodo to be. Honorable Kwame Asamoah, what's her name, Papa, Obia Menchiano. Emmanuel Mo, yes, Papa Warrior. About Americans, the one of Warfare. Yeah, come Warfare, when you'll be any Agobu Bosom, Obinani Agobu Malam, Obinani Agobu Dizinity, and yes, I'm Warfare in the Echo. When you have a Tinabo, as well as show no, Obeko baby, Oberton baby, no menu number. It's not the cop say, what's Agomia a good move? Oh, quite say, one more group for the when the poster at the Guano. One Warfare, young Yami Warfare. Is that one of Wayana? I didn't have the job way. The year. Also, Wawa, when you actually did that way. Anyway, then you want yes, you are Wawa or was a funnel. Funnel Papaso. Yami now, Yafa Wafa, Yafa Wafo, Wafopa, our years to kiss you. One of our black woman, Yajuma, Yawadia, Yakon to be Jacoso, I may be a Jacoso. So far, the Nogadia, the Wafo, and Yame, where SK Bolas. Yame ene we be hello. Oh, Abaluma. Yey. The money Ajuma dance. You don't care much of the shot that you have about. Do you run about Hoboko dear? Yanko part of Hoboko. No body I see. Faudi you. Nah, I can't work me. One who go for. Yanko Pona or Bono. Which means that who go for the come from Yanko Pona who go for. I work from Yanko Pona who go for. If you can't make a true, Yanko Pona, Shana for his sister, open them. It's my Yanko Pona who go for. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good afternoon. Futura Modiama and Enemy. Yamisha. Program now Modiama and Edia. A yepa. I'm a media. My dream check a crowd and make and say. It is probably no Cassie. You're full. Namina who move off for Namina who move off for father. Ablabona ye bo ni se ni de eni menim se wo ye ni nyame de obi wu na aka mo so because wuni nya kura be tinya ma usika se fire adwuma wuni na be tinya sa work ya ma sika ni na free won sa no asa be ka tele wo se ban kan tele wo se sika na da se na wa se no fada da wa da se nti ase ba enti me de fada me ma sa ma me ka se wo ye nipa na sa wo popular will be opening out when you are my catcher. Yamane de oh, that Nipa will be much when you are much lower the quality. As I probably there, would you be years? Yamisha. Hello, last two callers. Hello. Yes, madam. The national woman. Yeah, Joseph. Hello, Mamiria, Ejo so far it you.
Yo mate, yeda mate, Sompa de. And the most Sompa na. Otherwise, I thought the new food is the afternoon. The next day, I can say, the home move was it is good to you. Young coming to a brand new dear with me, baby ma. And then you know, your kind of near this thing. I call 1 year to Lisa. The year Yana want to make a 4 5 years. Anything now could be no part of the plan in your 1 year. Don't you have a map? And no castle yam than 6% the advertisement. More than that, it's a Brennan and can to wait. It's on the walk with you want to be in our planet that was there. And you made the after my back. And I did grab a pattern of Sompa. Everybody on your case, last caller. Hello. Hello. Yes, sir. Pacho was. Sompa. Actually, why do you Pacho yet you? I mean, Everybody in town on your case. Aha, near the Afrepo Nina Bissi. I'm a pemuno. You bet don't hear me to come Martins in Biasi and that a futism no mood. Now, Sagana 40 yet 3,000 a move 5 per any year deep in Tiasia. A more marketing in Annam and knee. The bachelor be actually Ghana, made a permanent yet be Ghana any. It is our papa be a Juma. A Juma, dear was said, dear, no, dear Mawo. Is our papa, a dear Juma Mawa. I feel the waboa for a your more best one near me, ever ton no wet me bam for so am my papa, without mono, you man bit me go. Dinami boo nipa we are. Here, young could be a community was say. Mean ye bibi, chila me done a digital men go div once. The more we yam Ghana only me as soon as the Amana to say, one can yamena wire one some. Dinia obedin go mako do be a nipan tiasia, but yami way. Won't mean freeze room at Rosa, my quote, a bay say da. And impossible. Chen your way need here rather than never can't was so can we anyway may say. In the trouble be now cause be and war for no more somewhere doesn't mean where you radius in jail. You problem, but I'm a pum. Yamin show be uncle be on you be a commercial break about this year now. Kamakazi a comedy break. A commercial break about this year and never. I could trot it about chair about this year. Go get to move. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa FM. Senior. I did dank about put that time. The Biamena, no motion. Dank about put that. We dank extra. We want to mark 120 now every time. Senior, I'm listening to you. And there was no problem there. Senior, what is it? Dank okay. Okay. So I want dank okay. Okay. To see every day. Sir, come on, go back. Dank about Tony. When am I doing? Minimpa, and I'm to me. Now I'm to me down so. Me even know no. Oh, Charlie, make table, papa. Sir, see ya. Dank fight okay. Necessary. Couple years be better. I'm so much. Me jam and one. Jamani amujankwa na fi esefi fi meto ntimi kwa mfa meto ntanase na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yeti madame ho sine fi beti as ka tete
Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo nya akwara o ni fie Yenina ye tie Sompa ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu frɛ yɛn e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi ato Brekese ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye brekese nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekɔ animu yi ankasa brekese ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye dia ye precare natural powder cc nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako warning sushi yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie obenya precare natural powder ato King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolenak Heba Freddie Mays Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua etufo mfre 0550-19-15-14 Precare natural powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe san kratoe mu agi atum okay ene yoba no anya tenase enkomoyi ede ndi wonso fo waso fam na ye nyina ye wiya entiase ne tuma ye adwuma sebe ya comment bi koso a obetima hunu se e deserve ya tenase so ne ya tenase me ame Wofa ase bi na se mo taka osi we na bingi korboto bosum kwate ya donko a se otum se yesi ani bere kwa so ye nyina ye tie Sompa obi sisi wasi ni bi sasa bonsam kura ne bawu odifo na ya bo awemfo ba me chia ewo ja pekurum na machia do na onso wo tek eja hono adona awrade nyankopon nchira mu nyina na onyam kese nyame adifo akese a obom body na wo ga top key eso wo hwe fidi awrade nchira na onyo kese opanyin kese mema wo ajo acho meje so acho bibia boko de acho nyankopon ma da moment mi hoye ade na eteti wanumre ya osusu se Sompa Asem Mpe Nipa awrade be fa yeso ayam panyin kese ne ma medam ase acho frem kwa mechire okay ifri ne atwuma na ebehi okay brebi twam na mene maame bi adwuma friend abredu fi na me security on hotel Ravina Hotel ewo doti okay maame ne bibia me ko adwuma mu ho no bibia o de shemensa otupwan FM okwa abruchimem okay no o se ne hondodo no ko afi baako hwe na chi o de bibia gya maame hwe na chi boko o ma ne bai menena atena boni bia ni menwia no ma anya no hwe na na me bia te se ne gya o sika bibia adwuma mu mfidi a wo bia wakasi ni nyina me na mehwe wo mu so bibia besi bia je se o de adwuma ne hye wonsa o de hye mensa to mo ye adwuma nyana na agi sika me na me sika no ne kunu ba na ma ya akonta ma no no o de asend o de atona council tina me ne ma me ni bone okay nti wo menene tena ya mfie mienu e adwuma mfie mienu me de application na call adwuma nim okay ma o ka se bibia ehia ye bia no menyama no memwa no ade besi bia no me so bibi hia me obeboa me ti maame de makoma ne mewre ne bibia hye maame ne mu be mfie mienu kura na me fie me kudom kura me nko da me de adwuma mu me ye day and night edu ba bia me security obeba na mahwe no do kura security ne kura woni madwuma na mahwe ma boa no adidimu a na akire wo san konya nan poncha wo se wo san kwa abrochire odi hoyi san jam the same thing mene opanyi friends yawo my ye manager no odi me share manager na nsa se bibi be si bia no hye mensa nso meti ase ni kunu kura yawe ti bae maame no ateti light kura san maame be fro abrochire adenti na light asa cause no use tracking ti camera no bibi be si adwuma mu bia abrochire ho hwe sebdi besi bia bibie besi wo ye den kura maami be frɛ obi sebi obi fa mpana kura na maami atrake no afrɛ me kwa bra kwa me de ekosuni bi mi security wa bonten ti
Minta nko inside. Ekwa na ise me de obi na ekọ abonten. Enso ba bia mete no so o ma me nko ba bia mete na mete dote. Before me ha me dan no kra no ma me firi me betena adwuma mu ho. Ti ma fa nse me nua ba, o so fa me nua ba ma. Ti me ne net. Bibi be si bia. Ti ba sa no na me yere nya kasa bi kakra. E ma dan am ti mu no oba ne ko bu ani. Esisa na yema. E ya waresem. Ba yen kan sem nyina na me de beto monim. Na mu ka se nyehwe. O wo dan bi wo friends adwuma ka ase. Nti me boy bi ti mo ye konsani o hwe da fie ho ye. Me wakotena ho na ma hwe fie ho ama no. To kan ya na papa na me fa masumunye. Cause nipa de e betena na bitietie nsensem se ma me ne sisi no ote bai. Na me emfa niwo a hu se edian na se nyedin. Ti minya abotre ma me na nti okwa aburuchire no oho no woni ne kunu kambom da bi akwa me ko hwefie ho ti mini mesi ni bi ekoi e friend Tewi asabre no first floor ko second floor ti me ko na onze abrosan steps no so nsuo to enwunu gum nti o ma ye se esoro no wie ne e boso ansa no mbeto aso ti ma me ne ba me ne bibia breaks bibia me ne nti makum ho ama no bi obaso me bibia ma ya akora ama still ma me ne ohun me hu de o ye ma me ti wo mbomu a kasa ne nyam ne no ete eba kwa aburuchire second wine no ena fidi ekuta fidi kase plant na yusu no ekubudi ze ekora wase mu video munyesi ensem bebre ba me de mafansa me ne na ye adwuma ne me ne ye adwuma no mu a kire ye oba ye dan no oba beto aso no na minim se bia e ba be prasa na asese to frame me fiona na mete me koba me firi mitimi na antefom efiri dote ko adwuma kaase me shortu sika kora me de modembo me yifi ho adwuma bia me sisi bibia ma no na boy ba ko bitu ono wo se onkotena ho ntimi sole papa na me kume ho se wasi fi ho ye media ti bibia adwuma kora meye no wontua meka te bo pe bia na ode ma me se obi gi 7 cd o ma 5 cd ana maje se ho ana meti ndi nkonkom ma fe hu se ma me no oba ye no o ma Messi for no we ba o charge enyeyi no okọ o charge enyeyi e kire na tawia ne baaye na tawia ne kro ye adwuma o ba bi no friend no baaye na me ne tawia no o ne tawia ne kai bibia wiye e no se tawia anko adwuma tawia ko ba kan kire na se ne o kwa o meje safo no me na safo ho me ho safo no ko shembag nim ti tawia ko no ni bure fi wan fa safo no na ma me ne friend se tawia makodi e ho no nti me fa safo anko na me see you Timi na me say mama me kura miniske wo no wase amenye bosia wo skiti ba ko no na wa na me gi 10 cedi na de koi na me kodu ho tawia mu wo no aje ho na tawia mu yi nyina ewuram omfa ai wo titia no mu wuram timi de me kodu me say wo mu yi adwuma ko cement mai hwe mai na tawia say wo kase e be yi adwuma cement ni ho na be de ya adwuma na mo frɛ ma me no mo say enkoji 50 bucks o ga bi ho makase ho enkoji na me ya me ni tawia na koye no kure ni ekoje ye no me driver ne nko a me ne na so asumenti 50 bucks ni kudu ti o wie am say tam ko mu ntimi nya adwuma na me sinya hwe na me ni mu nyina fa afom obi ani sika me sin for me ensa obi ani ka pre me so 10 cd ni so me yusu 6 cd saka 4 cd ni na mfom a nti edu kwan mu ni enya pick up ni agya fo no beduru ye ebuduru ye na ma me na ahye za ade achi a o mu koye adwuma fine ti media minim se wo mu koye adwuma ti me ho no ma na ofrem se me mra me yi me niama na wo prasta me dem ho na dan ya sabe o mu nu ba bia de me yi me niama sen papa na yem na se mama miniska wo ko so adwuma no me ko ba nyina no up and down no pay 7 million me so me ko ba nyina so o ko no ba 20 cities sika wo mu nyina asa nti me sra ma miska kakra na me fantom ma me si woni bi o ma me ba me minyai na me je bosia ho skiti boy no na me de koy me koduru ya maami ama omo plaster no kwa me dem nwie ti me wonu ma na obusa am say omo me hye door yi no friends windows no mo aba o me hu mu na me se da bi no wasi omo se omo kai ase we si wona me se o me fresi ho ba no me hu no obi a ka bi ani ho ka bi ani ho ti me yi me niam no me say plaster ne o se me yi me niam afiri ho no ti me yi me niam na na omo beduru ye na o ma hye o ba hye windows
ti boy ba ko di oni pa na o se maame ne se wo dan ne yemu windows ni nyina film na he na abeda nyina ye tie so na meda me ko up and down me pon there and adwo no makoda ho touch shemanum nam de ado medua buru medua body ne banche ho ana meti me pon sesu kroko na wo se me ko da adwuma ka ase o ya no apam ko fie na ha ko fie ti me de ma fan se ho na meti papa nti wo mu afi hu se wo mu mbubu windows no ma se me yi no a friend say glasses na hihemu am se adan ti me kasa na maame no asore pa na okọ am se me busa amazing say na maame no okoi me niam mi egu ha no me nyinwu hene nsuo beto bibia me niam so edam na egu ne nko maame omunya dan ba akumpo na ne mesinfo no betena no nyina da ba akum obubu ya afi mituma ne maame aduane agya me am se nya hwe afi me ye bibia wi mo betutu pomani nyina papa ma afi dan nyina da ho soro fomu Sompa nyina da ti hwana me ye yam ka kire tawia sisi maame ya yesi me niam me fidie nso so yi machine mi su na mi telani so yi machine si abonten me bi entade nyina agu dan abonten efa na wo se maame ne se on de okọ mebo me mfa ho na me sika aka mbotum su kura 20 cedis so kura ndimi mfa me ma na tawia se on de o se okọ mebo me mfa ho nso me ye adwuma ti hwana me fa no mfra me fun biem na ofra tawia say me black kwame won was say no was fama no de maame no was black kwame bra na me say me mra say boy me niam agu abonten be ja me niam ho abeda aba adwum sa enye no was na umma wo bebo me mfa ho da na me say sa na aka kire me ye nipa o maame efia uja hako awowo ne ade a me nam mu fie ho koto a sa bre kura me sifo ye adwum sa nyenya nkire timi ne nyenya nkire da be foro me ti de o ye me ye papa ma ye we makatu ani o se mfa me ho na me si yo mate na me da ma ade achi ti anopa na o frɛ me se me wo na me se me be adwum na ndu koti akwa na me se me be adwum na me koduru fie wan kasa me ho afi wo ne ma ya aka o kokora on kasa me ho na me de me mfa ho na me ti wo ti ho na me hwe na ayemi na me kotu skiti man me ni mu se de ma me ye me menti ase cause o be tama me be adwum na me ti me dem o aburo chiko na ase me mfa me dan enye na metena ho na wo dan a wo de metena mu ti me de ma ya we se me dan no me de ama han na ma ba me de ono we go na ma asesa kugu baabi se da ache me akotena fie fine o se o ba ramos wan de na me ni ma wura ama no e kire na me hu no na o se na ye wo dia se o ba ne dia nti me nkotena forever na me see you ti adwuma be bi amene no nti ba sa na me ne nyina eye na mka kire skiti man se onko mo amena se me niam agu abonten enye mra ma kwa se yi me niam atugu abonten sa nti won pa ba bi a me de me niam begu sebe me sori nso amekoda ho me ntimi koda awoni mu sa na eja me kan be for this na mai no se oni adaje no o de ti no ma ti da ko me menda me wa na mai ne ba ho na me kora me pie me ye de ni wie me pie koto ni ne di o me ba ya na mai ne frɛ me se anopo frɛ me se one maame na kokasa maame ne se me o se me mira fie na me koya maame ne se I want me ni me ontimi emfa emma me dan bi ahan onye hwe maame nti min sisa me niama am se me sisa me niama se me ba fie ono mo no ukura na ama me kwan se mfa niama good efie ho na ye de na me ko sisa me niama ontimi mfa dan ma ade so oduam ketu abi na me mra sisia me ntasu kakra wai dan ontimi mfa ma wo de ba ma wo ye bi hu wai ma bonto ya democracy kapa ekoso ewo asantemam Europe nso tumfo si tu asase nyina ye tie Sompa kotoko ene Accra House of Oak for no enyame pa da china ena baso numere no me nsa no na o master ti bibia gidigidi na se nkopim ne no wotwe so de na asumdia ba ne obegye no na waje ama ne obebosi nso abosi ne senti no omo ka chi obia wo pese oba ho da china se onye wo take jaye smart because asande kotoko ene house de ensem pi nti da china no stadium be yemma na omaye no popular stand no ababi obia timi ko bie no a eda form pa no mse fa 20 cedi pe to take it to na fe VIP nso so no mo amobu mo ho amo so mo standard mo free se bia moduru no mo ye soronko no mo pese mo akofra me fon ayerafo no mo nso so ya 50 cedis na mo betno na ya akono na VVIP ha babia etesenka Bradford Foster be kubia ka babia we pese obetna
desperate be person better Wofa Lumba akabia me person better na honzo ye 100 eno so wasente mpa no na moye ne sa na ayefe ne da china de ampaye be dwa wa santimem democracy cap ekoso sa na to utimi se politicians ne be ko both ahane hanyina antichina park ne so be yakona mani dwa be ba se china kofo be pompi akose kofo gwaje ka fo zunzam da ho gofo be ko park china pa ma ho ayekama OCP Ghana Limited omo de fertilizer bi aba etiapo OCP 15 or OCP 10 fantastic was what to so de no opese wudua na ye akono obi twam ohunu se wokoton aduru adwama so ane age meko geni tomatoes nyaado ane ne yekeka ho no a wase woto fertilizer bi na de aguso kama na aba no me sa no wo ene ne yekeka ho no so beboa na enema akoto te de ama o namba ne gu afidie nso radio fo mo nye 0555 909 437 0555 909-437 na enema enko tote emfaman dank eba clinic dank wo boadwuma Dr. Danke boadwuma wase obi wa ne yem ekon ebo no kro no anwe ne sense gusi grante no a yade ono no enye papa sa tumika bre ono Dr. Danke obeboa na enema akotote dia ma obi wa na chiri kase na chibre mo no watim se enema nko obi wa na kon achi ono watim se wo da yi pa so still aso adane konso no obi wa na 1983 ne yekeka ho Dr. Danke hwe osane ade de otenete otitumni kabra na omoa na so ayare hwe no ompem fama na asumdie enya wo dia na animonyam nka twedi ampo Dr. Danke say ya fa ne number ne se ko base ho akire na apeso nka number ne 0244 017 556 0244 556 obejo so na eniema akotote ede amount Apostle Dr. Amagashi papa we juma say Apostle Dr. Amagashi of Amagashi Herbal Clinic papa na ebo juma no ne de wona kache won say hunhum ani we awurade amani se oti apostle na so ne din so a ohunu ade o kan kwadifo awurade ye bibi odo na di kire omo no edudo wo ha won de ba na fia ba ifo mbu na akoto yade na brewa ani ni bie ko akire ko for the machine scan no de na ni na scan no wa kire o say ye wona na nkan so amokoji bibi ne bedu ya fie na na be si we so na kofa ade we ba enti wo so wa bia 20 years ago sa wo so asa ya de kuru ya ne kun no waje so ane na fe won say Apostle Amagashi wadwawura hum na fe apen haban a eya ade na chiwade no de aye ho aduru no de account na so physical one so de wasane keke obi wa wafo ama na to ne dompe obema obibiduro krogya no no ma mo di kama asa for fere ama ne ma akotote de ama wasi AC de otenete mo na mo se ho aduru ni wo bo mo de omani bie ko sunsumu a omunya aduru de ma ne number no ye 0547 044 307 0547 044 307 no for Apostle Amagashia obejo so na niema akotote the amount Christ Inspired Ministry Mami Abigail Apostle Abigail Prophetess Abigail Asantoa Mami we juma papa nyame ni pa we yebire awrade afre no babesi o training nsa na mpempem tiguo woni timi hunu da achensem no aka akire wo ne no wa pene pumasi bredi ama ma mi say oye cancer nti ubetimi aba cancer ubetimi aba church o start 9 AM anopano na upon 1 PM pepe Monday ni das ada ena hodo bi ekeka Sunday so oye som no mane ye akono papa nti se oni ba bi ko asori a brabe don na munyina mo mpagya awurade dinya ne kase sokoban ampayo new site one as of mami wo she number no de 0243 263 899 0243 263 899 osefa na fure no na niema nkotote emfama obo heba clinic obo wonder the preke se powder ba ye no me system booster edru na ono aye pipa so akono no obo de ba ye obo ebo adwuma ose bra na fa o ya de bia be dan no producer we
branefa oyade bi abeda na niema nkotote emfama oyade bi a etete wo no obo se fa ne number na frɛ ne tum ni kabro so pepreken dodo atuzu a ebu adwamas na nse wasa akoye nnamu aduro bi di aba onum bi a ponko pra na ye tie Sompa obo heba na yes ade di tum ni ka kɔ ho ne number no ye 0257 472 506 0257 472 506 open you guess here enti no was on fadane ma yento aso so on fadane ma me nti me ne ma ne kan ewie no na me na se na me ba fi ti ade achi kosiada okọ asore baaye na me wadwuma mu obaaye pe na okopa ke ne ka so bibia ni a okọ a bibia me na me hwe so ma no ti ba sa okopa ke ka no obi ba na me ko inside no as we free inside ho pie o kwame o kwasi asem ni jim sembe na o kan kire man no na man ni nyansa sembe no bitia kan kire me a o kan kire say me ma baabi ntena mitimi ne ntena yuniama am so mama ade ebon na ma kan kire me ne magu abonten na me sere say bo am na me pe baabi am ne me bo ba ne ho na me da edan no kra na ba akon adamu no safo na nyina wo mai bag ni me na me hwe fie o ti ko bibi kra wo so wo ma ne a wunim nyansa wajimi anse magimi na uja bibia ma me a obeto ye jimini na hwe odwuma so mfie mienu no magimi pa osan unim yansa na mesan mepe se minyimi ya ka on ka sa nkire me because o kan kire se be ma kro no tinu umu kunu timi ka sa nkire me a wa ya ade mini boni bia tia jimi ho kan ohwe ase de ndem maami kura de ham kura panyi de ham ne se so oba kura ba me nchen na maami abu afu na me ntini ya mabi ase se aden se me be ma se bi city me no ba kura te me ba kura ba me nchen hotel ho no opam no ma me ba ma me nchen se me si me ko inside or office ho me ne te ho no a ensem hunu basa ma me kan me che me nti ase ne kunu mu ne kunu den ye nanti a yo pe no ka am say me te o wiase no me na ka kire me say obi yire de wiase o de ho ko no ho a enye yi ti me ma dwene nko ho sa ti sa ho tam nim se sa bia ho tan ni bi no de yam sa de a hola ne de ni agra le memo asan ni bibi abusa afa ho ti me de amane na aba yen so bo amane no ti de e ko so no e me ya ti me kan sa na odidi matem na msum ko di ni bie de bi me mpeti onipa bia ekọ ha umu a ne nkomo no wa wunya ne se ne ope so mi kan tronso no so pacho yenko problem na ha won so why enti de me ye ne se ebre ba sa na me one me ham no na adane kasakasa okan na maka se me skitim ti abonten oba na obegina so jimjimi ho kankan na odi matem a o se opeda da bi won timi anka tinam se ntimem ko ho ona wa adwene yo sa se na ma adwene bi o ma kwan ma oba ne nche na osusu sa o ne na mbukura me na me de bibi twitwi ne na ye bibi ama ntia no de so ne unsem na edene se security ansem wa edene de bibi ye na ba mo atwi ati wa se me da se enti me de me fa ne se me nu ya ba ntia nya hwe ti odi ma de fansa kan mechi watum fansa kan mechi watum na msigo me mo ana wona ya afọ da bi ko se de no watum adwene de be shim ni de otu yo so de me kura de me firi tete no obi yere kura ya wode ne se de to na so da bi bi so no me twetwe ne na ma so wo twa wode to na so ya nante ne na nam taxi ntimi ne ko $10 ni bibia edam nche ma de achi da matu kwa bia ko da hotel ba ko ne bi da nti wo mpe yemko mate enti sa e ba sa na fe ma me no odi matem busuafo jimifo wan betimi na mso enkasa na me yimi ni kura ma hwe odwuma so ama na adwuma ma wi ama wo no wantimi anyima ya nsem bidin ti ma me gina me so fi amanfo nyina betwa ho ahia beti ho anu de sa do me Sompa firi ho nti nyame boa o ye bibia wie na amanfo be patapata na me de ntam so na me pia abonten e ko ye se wo se wo pe machine key machine so di bibia ja me timi na me hwe so mentimi ma se we de safo na e ma wa tons na kina ko swaki machine na age so ti de me ye ne se ayese wo tan na abe muti de machine ade kina no pa na me de key na ko sie ni ma pa amanfo na ma swaki machine no na age so na me de safo ahye ne nsa ti me pie ko ba ye se wo be di matemwa kama na mba ye mo ka kira me so nya hwe maba ti ade kina Monday no nsuo toy pa ti na me hye inside wow di mirika bi pake ka no owura mu anchia me wanka hwe na okoye nso man ka hwe ti wo se tu ka no pie no wo no mo a ebo be 2
na hu sɛ ɔne obi na kora ba kwame owia no ne nua ba bi ɔpam no ma ne kɔe boy na ama ne nua kora ba adwum ɔpam owia ɔpam no adwum ho de obɛyɛ bia menko a asɛm bi si a skiti ba ko bi wɔ hɔ no mo omu awia ketea mu tu tv mienu ɛma ɔka sɛ ɔbɛkye boy na to me pa na kyɛw sɛ mo ɔnkyɛ no ɔne na yɛ adwuma ɔmfa ntete no ti sɛ boy no 30 million no ɔtete no ba ko de ɔpam no enti bibia bɛsi bia adwuma mu bia no ɔka pɛ na me ne maame na kasa bɔkɔ me pɛ basa meti wɔ no me wia ne da me fa ne hwe da ti asɛm si no so omu de ayi hotel no omu de bituko ato so no sɛ ohuna obusame na sɛ omu ka no kore na obi wɔ kotim ba sɛ mama adwuma ɛkɔ yɛyɛ no wesi enyese na omu to ate na obusa sɛ black army kan sɛ da bi black army de on kan because me adwuma mu no ntimi fa asɛm beto me so nti bibi ba na sɛ ya me nka ho nti ba yɛ na oka o me ne kasa ya no ka kyerɛ me ka kyerɛ sɛ Daniel de menyi na di mempam no boy ne kura na oda kam na sɛ o me ka me ho so na okɔ adwuma mu ti za na betie de ama nya adwuma ntete na sɛ bra kwa ma ti me ne die asamboni bia ni entam nti o kɔ bande na oba na si adi ni ka ho wo adwuma ho ana si adi ne oyi friends airport run about ka kyerɛ me sɛ oba ya o si form no sɛ ehia airport run about me mforo ka na sɛ me nyanam sɛ o mu ni kan meba na me go duty me ye adwuma nti sɛ me gya ho sisi na BBC a bɛɛden ma me nso adwuma na me ye ti wo sɛ me mra de o ni kan nti bo be 3 no na me de machi gya no the security ni sɛ Daniel hwe ha ma me na sɛ me mra airport run about no sɛ bra kwa me nko an ko na me sɛ na me ye ndɛn me nko na me wa ma nko so a ebi a mo de handcuff bɛyɛ den ba abɛkyem ma me ne ka ho bi ni kwa me nso ka ho kwa me na opam no sɛ wontimi ni adwuma na me kura me pa acha wa baabu so mienu opam no ni nua ba no wasan kɔfa nti mi nim de asi nti wa me kɔ ayi ho airport roundabout police station ho eduru charge ho na me bisa me chia omu na me sɛ Sompa FM very good CID no na me nim ne din ba ono busa me din me nso me busa ne din ɛna omo sɛ omo frɛ na me opanyi sɛ me ba ha yi a me ba me frɛ man frɛ no wa amfa ebo be 4:30 me hu na me tie akiri anim ho me hu na me salitu no na me tia no na wo se afi no aba na me so me pa acho me ba ya ache ewura inside ho se woro ho am se me woro me ho sei wo se amanka nchiro se ma me se wadi na ache me se ma me se wadi na ache wo ba ya wo se no anse me mra airport round antena se amonkuru gina me so me so me wadwuma me so ntimi nya hwe ampa panyi ho ana me rusu me ho no odi me wura mu ko enu anu no wodi mawuram wa amka me hwe se me ye den enti me kura me kasa na me se masa ti ma me ne baka se anase me kire wona na wa be fa me de me ko edi me kosim ti me ne kasa na o me se minye di ene wono dwane gya me ye mu ma de achi enti block na ma me bi ho no na me ni no na me ni hu na ka kire todok no wodi bra me kura me ani me de ma de achi no pa na bo be 8 no san be fa me ko ni inside odi me go inside there was say ma me ne say wodi natam why you say na me say oh minimum we nti ma me ne ka say medina tam wodi matam na me di ni bi nti nya de a me de me sakura ye den e kan no nti wa no was say ai ma me ne say wonti me no nya adwuma bi we fi on so no ntena bi nti sa na tie de a adwuma ne pay ne ye ko panyin nanim no was say o pay ne je ne kunu was say fi otu siari ne everyone say ni din die opanyin say me say na no boy ba bo ni din na minim ni din me ma mu say ni din o 10 gram obi nti eja Ghana police for no so mo mra no de ayin obi di obi atam gu ne ho fia ye sama no ana ye chene ko me ntiase nti oba kansa me kasa kura me phone kura mi yi kura papa wa man kan hwe wa mama nyi phone kura anya amfre skit boy no kura ho me kan no matia me o me ko inside be hwe atiatia ai me sole a me didi workers asem na me say me didi workers asem 2 years a odi adwuma gya me no seb me ye basa o kura obi tim ba adwuma na wotwe kura enu wokọ wodu ai sa ai manager ye odin ba ye nya me kura nko odwane gya no otimi si be ma kwase a jimi wo adwuma mu won kasa wono odi agro 1-2 no odi watam 1-2 no wo ye na me say adwuma no senya sa na tie dia na manager se sa na tie obekọ nti me hwe adwuma no so beduru sa abre no ma me so le am kura odi matam se me ya kromfo o ya na odi watam nti me de ha me se kwan ya ma me de ma fa so no maintenance ti momwa me
Pacho sodium ketua bi. Hello. Yes. Oh, me am Pacho me ma wajo. Na ye tie Sompa. Pacho bibia boko de. Me Pacho weni. Pacho Wofa Lumba ni Sompa TV, Sompa Radio. Pacho mani sound. Phone. Phone. Confirm phone. Hello. Hello. Anyway, dia boko. Abrantie bi e frɛ no bra Kwame. Ena ode na asem aba bedan ye na ya na. Hello. Kasade. E ba jo nya abotre na ne men kasa why? Untimi asola ne so. Kasade asem nya abotre no ka wo ya wan. Me say nya abotre na men kasa untimi asola ne so. Mala ne so bi. Mate me da ase. Escafobia ninti o. Sompa FM. So ultim so ultim so wakan sam. Dabi ono di matam question say me me ekofi. Say na wotie wontie bi oni watam. E no ka say wakatem sa na wotie. Wode me ko police station na me me hia na kura ko so o ma me adwo fani. Me na yire na ye adwuma. Enso asem bia bam sesi a na wa be kanta. Ko di matam. No aka say am na ono akanta. O ya no ono abeka. Me na yire ko e kan na ono bi gina kire. Wa bra oni adwuma mo. Ti de we si bia no ono na ma me no kura bufu o be chim ko tumu. Sa carpenter ni bia no o ye ya na ke the boy ni ko je. Me na me ka kire boy ayi e friend e boy say kro ne boy na san ye ba ko. Afi o kro ne e do ayi China do the boy ni wo bi. Enso boy ni otu ni say me na me tena fi o. Papa na say boy be tena fi o dia ene ne o nsi fi ho bi. Ti wo ma ke yemfa boy ni ko je le wo ayi man pontin. Ena me ka kire boy say maame na ni abe Je nyina ye tie Sompa. Police station wo maame dum fun o ko buru da ba bi maame ne ba wo se bo achi amana maame no se adwuma be na adwuma oye di na oye di adwuma be ya hotel e o fine doti hotel ni din de say Ravina hotel ani e frɛ maame ni say omu ade be bo no a omu ade be bo na na ye wo ne se omu ade na nya be ma na adwene mu no a wo bre one only o can be bia de o pe bia no we o beti what anado danko akufu adokura nsem trefo wo akonya se ebusa no question yenti bibia se a wodi ade aye obi se wo twa ntro se wo ntwa ntro na se obi ifre wo busa wo se ebi kura na ye tro no odi ebi kura na wo hwehwe se nipa no wi ya wo kura na wo pe no nya to obuti asem wo ho ahomaso kotobonkusu dimirika hwemfon tiam se nantwie Sompa FM. Na ojaye. Na ojaye de. Da bi de no anu ma ojaye. Na wo koto no anyi ne ho sa na agodo. E na me nto no ma choice wo na me ya obi na me aye no. E ba na ha me. O wo tete mi abi. Lese mi na me da basa basa. To aso e yanko. Lese mi da basa basa. Oh, di basa no me de. If you dey say kura makazi wa asuma mambo say want to tell be dia metie ti obi dem bia no ko no ma dem me na dem o mo tell me be dia metie say me ndi o ka say o ya me o ya o say ai ma me ni sisi me so yo ko mo ni mo bia ma mi mu ni picture o ala da no di tie free so bibia be ye fa no ma di ye mi nu ya ba ko no so fe producer tu ho anamo ani yenti ni akoi Je nyina ye tie Sompa. Ofa mema wakwa ba me jojo so ne gaga yo be se jaudi kan busana bibia ye ba do se bibia boko boko ofa anamo be na tufa papa ekisi ofa no kre em se ye ofidie mu hanan papa yi eto ha se de wo si ekire ni nsem no odi amane bai ma ye se yadwuma no so obi di asem ba yintie ba akofo asem yidi ka afro nipa no ebusa se asuma sise abaha na nsem a oka na ye no kra na me ne ma me du fie kasa no de oka ni nyina ne se no kre oni papa nya issue na ontimi ne men kasa wo fon so asem no wo police station na so wo mu se papa yi di asem ba ya na wo police station de bat yes you hwe mu no
sebe ya nko betimi aba na ya tena se na papa na asem o kan bia na etro ana bia na asem o kan na ye nokure nti ko momoden na nko omra ma America champion se ahade ontuni nan insi hande o chena so e kan ho ma me no ento na mo amba nti wo ka kire me se me menya asem no nkiri mu a me nko eye airport runabout ho na okọ report case no ema ye beche papa yi nti buzan senti ho no mekudu ho abreben ne metimanya no because enti ko ba se mekọ no nka ho wo se me de mekọ a enti mu bi eho bia no mekọ e ba na sa na me de o se ye yoyo ekọ police station ho ekọ to opposing ya fe no Mr David David na ono na CID e wo airport runabout ho mekọ ye no so no oje me fe so no di nkyere mu nyina abo me se no kore wo ho na maami du fie no be report say maami didi na tem afi opanyini asebe o didi na tem ama chese eniema na ekoso no de na say police ye ne say obi be report na ayatem didi ana threat a omu invite nipa na maneba sebe ya omu di ye betu ye na ankofa oye ne bi anfa anyede anfa ma because bi ana wo ye be men na maami ne koka no so koka wan hwa ne be wiase na de wo ha obi ayede ade aba eti omo chi papa yi e de ne bae mo ma solve problem bi ho bia e ma omo ne maame no akasa omo de ne betuma na omo chi ne de ne ba be solve omo ho de won kasa wo se omo de invite papa yi ma ne bae no papa yi e bae no omo solve problem bia e wo ho e ka kire maame ne se de es wo ye papa yi es wo nye no na asomdue nye de emra eti posi ni ka kire me se maame no ne baba a ne dan a ono asi e wo dote ho no omo ne kasa ye aduma kase ho no omo yi ba ti sa maame no awe ne nko ho na omo ne maame ne kasa no mu ti hu se ne ba panin na wa wo no wa bukire ho no one saa ne ba no krampo no omo nkasa eti bra omo de dan ne ma papa we kra no na eyade a na tum se maame no onya kra na nke be dey but ne ba no wa bukire ho no ehu se ne maame de papa yi fa so no na ne ya enu ti ne ma okoyi dan ba ko e de ma no se wonye de ontena mu na muzan se ne kra ne sen de krakode na o kire mu nyina no se o maso bu bibia awie no mo kra no dinasi ya de ni nim se maam ne de ade ya ye papa ya ma ne bampo atima ye ne ya ma ne ba na ama ne dan ofa o hwe nkire mu mu de a utumi se CID no ma ntimi an hyeda a nkomu yi papa because maame na ma ne bona okoboy ye no ne ma o mo de because so hwe positive a ofa eye sa na wo because udi kan ko police station a wo asam na akwa report no e na positive ni tie na full meaning of CID no mo te ase say of Azias ya ma na ka ho eti sa wo ye sentro ni ba we dem ko ye de o munya kwanya wo ye sentro ni na ko pie police station wo me ba CID wo ye sentro ni na ko no bi case ba ha o munya te Sompa FM na Sompa TV ni kwa de a na o mu dwawo ba me ofa me nya bre se wani soso na nya bre gazma fie me wo ye post ni o ye hon asem no die ntie ma mba ye na die nipa no be report emna na ewom na emepa tie because obi the case ba na ye ntu wana mo a ye ba mumunya ekasetia but asem ba so ni ye ba na ye tu wana mo so a ena ofri Sompa FM ba ye ni tie nya wodan ena mso mi bizan senti wo so tie no to so ye nya wodan o say police ni David ne kan bi David odi wanka bi nemo ba post ya so ye bebre ho no ma makwa e sa na ho na nka bi ntitu aso eti de omni na so fa de kwa ye na say sie no police ni David ne say o maso papa we problem nyina ye dai awie na omo kra no mu se maame no assorti papa yi dadada okay eti no ne nwanwa se maame ni ntimi sorti na enne wasan ba ha no ya ba ha ntu one de se papa no wo bibia ebra ho ada so betim na fam na kwa so betim na court ayi ba che maame no because post de ebra obe report ye no omadwuma yeso mo ye eye nhwemu e ma papa yeso onya ba bi tena na asomdwe no post awie na dwuma mo ye nyansani so mo ye papa yi sa nyansani sa no ye ra David e boy amane e wo airport rabat on to fa so maame a ana mo so maame ana de ekokosi eye no nyame nhia ye producer ye kokosachi na wote ne nka no obo adwuma papa ba ne se ye nkwa abonten enko di dwuma etete sa ade a Ewurade ache na de Ewurade nhira osa akwa ne so bayere yeningo ofa medasina ma menchia yetiefo ne yahwefo nyina na ewiase wo ho de bia ya na mitu wo mo a eya na wo mo de wo mo kohye enkrofo binu mo a se yetete abrochire
me sit down na me pe obi ama natena mu de ama me yen hwe sa de ne ye pa fi se we say enye first one ebi aba ye se de wode na ade no wode benkum na agye sa befun we say ntiofo ayi offer na enipa bi atimi afa nipa te se de se be so wo ya bo na ntwie no amana ye adwuma de ama no atime obebia no afa was solid free me dem ne po sa maami ya se mo ansa woni ne waje phone na sa wote ya abebia edi akire ba ye na so pa na minim se bia ye nto aso kola nkasa na em se odane de ma se ni kuno se ne de be na je phone no but be me bia no ana se wo be bia no se wo wade a ofa ya ye wade be ma o wache yen enye se ne tintim na meka FM ne tintim betimi ana ne height no betimi aka ho but ya ware be ma se oba no epeja ne ti se ya na ni kwoto sa be ma kro nanim e wa adwen eni nyansem wasem na meka eya no mu se ma ya adwen sha enti ya ye hia be ma ya wodwen kwa eche be ma wonim nyansa be ma wankasa otimu so otu ana mo bia wotimi di nsunsu so papa bi ye dai efa so de brand yire ni bi enti sa na yire na kura kodi se bia so nsem fruit se de se bia so maami ya wode abrant ye friend na sama wa ye nsem fu no odie no oye offer sa wa kofa obi dia ede na ba betena wo fie won hwe wo ne ma so ma 2 solid years yo ena wa hwe so se wa yo se wa nyo watena ho ama san fie mienu na ba wo ka plan nyela wo se mpo anyela mfire ne nchen ne ese kwafo bo na ya watena ya afo ho ama kwafo papa ba no ye nyina yipamu eke number no susu ma ye number no na ye den ena nka ehwe na wo turu ti sesa bia so de wo ya aboa bi ofa maame no etie from fan cheme de wade ya papa no anya ne kwan no enye ne kwan no na me ka kire ne kunu so kura mpo se eyi friend say enke be ya mo friend ho be ma biem ye yi ba akoko e ma me sisi dia remu mame okay down ho brazil here asefem na reho etomre bi wa brabo mu a ya na niema bi timi koso a ye dwene ho a ye nte ase enti sabi unya sika sabi tafrache na wabodam enti sabi o bobra na utimi bi adwuma trese wuni tire wuni ade Sompa FM enti mi pacho so obi kasa ho na nya ho brase eni nipa kro timi kasa mpacho wa ho ofe eso beti enuru mesuntu de men kwan bebre na yeden ya ebeba beduru fie ya men kasa kese ayi offer me ka kire be mo so ma na adwene mo no okay yes o ba kran to tutu a etwere be ma bo na wo ba na se bi na adwin sha na se bi a wanya sikantu wo mu ade wo ye dwe kankan atore de ni ya de sere ni sha de ya wonni se de esi ye ni pa se de esi eni ni pa kasa ana se wonni ni pa ya ka be ma no enye nyansafo na nko no ye na sorry free la sorry free se nkra se kasa no so kra ejese uti kumase ase no menyemle mu ase yo fo ana wo yini ya na ase ase abrante bi afa no wo si ablabo kwan bi so se zale sorry free la no so e ma la ni so bi endu eno ejese eye nkra se no yo ye se obi fro na wonni mu na ayo kwan na ayo kwan ye nyina ye tie Sompa se obi ni mu obi an wo fra na ko bi o e bia wo te wo no wo te na wasie no mimi nsi wo te be bia bia me so me wa ya me nipa no e bia da so go dia ma wo die ni pi ye ti ase no mo no bi pa bontia e na aya hwan ofra e na aya hwan ye obi ya wasi wo tenti no wo mu hwe wa kwa approach ba da bia wo dru ya wo den kakra na bia no obi di nika le twa mu ho e le ko hwe ana me ko madam ba ko fie wa ya kwa le sei ahojo mo side way e dan ye si wo sasa papa no way oh e dan wo mo ki kase me kire wa obehu wo mo ki kase ko de ye big hotel na ko fie wa ni pe ko semasa na wo mo me pesa me bo hodi wo mo pro ni pa be 200 kwa 300 na ti fie wo big hotel ye se ka papa ne dey ye en so way ye so wo hotel Sompa FM na so di pa no way
It is a Westy hotel bako, and answer so hotel said day, who was the cassa dia. So why any part of the soul? So I would not say Siana which I share any part of the soul. Yeah, you have born in the dear man, if I ain't get the paye, the Nipa, yeah, quiet, shall one no. Woman, yes, I bound to say, best say, shall woman. Near yes, you would be pashe. I want to come to me, I'm gonna have now I say no. You're not going to rent for that's how there was what to now. What our permanent, I say, yes, I was swan, and none of that yet when I be a plus the 4 minutes so you but you must force air, the everyone or yellow so many. Now your bow will be about what charge and the actual say. The Mama bear complain, my parents did not them, or did not have the see ya or did not them. So I also Tiano, so I can't, so I had the other money a dinner them, one catch a buy a raw, never them. Ye invite one raw, one of the Sompa. My dear Bandiaka. Ye invite one acquire raw, Bema, raw, one of the do of Yatam. It's my mom, what I saw no dinner at the manor. Yeah, well, buy another one for every year charging on I say, obey a complaint. Once Mamma and Mama, who say, Bema Yama, Bema buy a dunk about us, not about your Muslims yourself. Muko who said, yeah, or Bob can't ask them, sir. Papa, the idea when it's human, I say, why the devil was so did it at him. Of a young catch up was the photo film said, one would yellow be no air to my soul. It is such about 4 legs, you don't want to now one more yellow. So I want one about one, and my mentor a year, friend, the station officer or one more yet, but sometimes, you know, what should any papa call us and you look your back of French anymore? A young robot said, man, in Sano. What would you have yet, money, or people are there with the woman in top last and never court. Why are there some of session here? I don't know. Sompa FM. I do find some and go court. Now, you're not some, you see, you took your blood of Waya Ubu way, say. You're trying to a bronc. Now, why wouldn't say some number by us being him said, as some commerce, yes, you was yes, and whatever. I found out some land in play, so if you're quiet and can't be a branch of a family on the bomb, and now. Now, you're not a Cassia in CSS. It's a slow man, some woman share, no one can hear, no one just said, yeah, you shut the pen, you show for anyone, friend, anyone's having a man more, when any more body or you will be able to know. Now, you watch Yana as a visa, and must send to me, you don't come up to a better, then body as a fatality to make your one made us offer. Okay, go. Welcome, that's it. My friend, I got some more deep for Japan, Dr. Yoko. Yeah. Welcome. No more be a hookah. Now, but try videos one real there, any question can obeka. Me, I'm a bad pressler. Or no, so a French airport roundabout. So, why I swan say me boy? I swan say me boy. Me ban no, say, or your police in a bow, friend pressler. Me bapan the pressler. Okay. Utie pa, utie. And I know you drew or mujiname. Also, Yabi, now come on to now you draw Mujiname, no Mujiname, police in the Ujinamen. Ujinamian, I'm a banner press laban, say, I'm not somewhere. The papa knew he didn't call no say, when you're pressing for them, I'm saying, Papa, maybe police need did you my son, your bonner basho. And the old monte, means I'm so much. Your bonner basho pie, you are pressing for bois. Met Maka say a cross central crown and met Mabu Bob Police will be the it do maybe no more boying and my Jumane if you know what Fox FM no more boy my Jumane Kosu police in me money me bonny the way yes I'm a fay on your time I want to crop for one answer and now my one out your body interpret if only be teachuma on we are now for be and now for who conjungwa you will see I the rough nipa ya just what did Juma now so any pay them from Swaka Kabeba. Yen metrasa sabin preduasa ya bedisi obi ana sabin preduasa ya bedi obi atam bedru mebia yen so ye yenkrofo bi ade hye ene etia opani ya ene ne kase maami ya ne kase ba ma be so me atense nana no papa no em so ye won hene according to their matter oyo hene ene wo ye sade no akwakwa na metia na mesese no banyam sa na me ne yi abrampa na metinke no me nam si wi ase pa so kada kunyankopon to sika saa be 1 month to free so saa nanka ye nyina obi asesabi ana abrampa ka chepso nka nipa be nyam se bo to ma ne ye 1 month dia wo se saa obi ani obaba obi ye nyina kanje bia nka Ghana ha ba bia wonto sika saa nanko du ofri odu otua ko nanka ni wura se ona obi a wo sika de bi
Sunday me nipa anase me nua ye frɛ no odifo ajapo de me kwatwa sita hotel maame no so nim sita stadium abobra pa na maame ni hu me no wona me kasa kama oji me fo so sɛ wo mo no mate wonka na dakro bia ne mpe baabi ntane ni nkomo wa wo maame Anita Hotel sɛ bia brabo ben na maame omoye enso woni nipa hia ya wotete hotel bia na saa time no krom ha ne ye bodin a wo free attack ba Justice Hotel no mo sigapa no me kuma ufo no mo free Justice Hotel agidin free tete hotel wo ba no bedo makura about menka hotel ene wo mu nyina wo mo wai o makocha asase ase ya papa opoku transport mo nara power mo na pia minka mo ye bo mu din a na saa time no mo ye drop mo wai edumwe bia nipa de wanya ho no tobo asekakra ye musa se abrante e wote yi yenka se o ye so abofo e wo kwan bi so but maami ntu betima gya ka se abrante de kosua national poche ne nsem se o sebe won fa wa de da na nyanyam bia no ye se exams na mom di ne ho dance se wo fa papa yi ene ne tra no wo ye obone ana se o ye papa eduma bia sikafo no ka ho bi ene mankrofo bi wie wo mo eduma bia mo ka ho bi obi wo ha kura bi wo ha wo yi ne yam e de amount bibia wo de no tese wo yi ne nso ne brabra nya de ma hwe kwa wo de ne fa so yeni wo bi de but ye fra wa wan fa de na tese wo no seven producer wasem bia wo kan bia na ye fa e wo kwan bi so ye nyina ye ti de nkwa na wo hotel wo de be hotel nkwa e de hotel city hotel ni ade a e wo ho ni ade sise minim se obi de o so konkran kohwe hotel bi amanfo asi kokwa a minister bi ni hotel ai ni hotel be se free e koka krofrom nti obu nipa e de nkwa na sebe maame ye frew wani afi ye ne wo kasa na wo kunu bema wo fie sebe yetimi ka asem bi na bema de sebe wo kofie na no obakra na anya na ni kunu ho odi kosi bema so na bema na frɛ bi ko enim de way a mema de sika asem fa na wo be kasa na yetene ha e ka no se nkrofo na afrɛ me no kasa sebe mpraduasa we nipa che hwan ye no obi adi ni nkwe o e wo kwan bi so me de bia meka nipa kro wo sika me ma ho me niw kra me nim fie me unya mabusuani enti die enti na me bade bibia wo sika wo de wo wabusuafo enye ho enye na hwe me enti sasema ba ne ye ka ne se wo papa yi wo baji phone na wo beka nya sasema kere de wo ye bema hwe bema de wo ye no pani so ye salame hwe de wo ye dwumbe bia masa se wo ne wo baate na asemba wo ye bema wo fie a se asa bema ebi kra ye frɛ we mpanifo mandaroma mo nipa ne frɛ ye nanso ebibi nti mi akra o kyena meba wa na o de o kyena mo mansa manamra na mo ma to mi ankasa nyansasema ye kache nipa o wiase ma so asecha ba duabo bia ema eno no we de akoso yi sa mo se mo siesie asem no meboa abrantie yi ye betima ka chense opa se no ma bi nko so se wo mo a na wo bu ni kwase o mo udua wo ne wasefo nyina ya no mo ka sembo Ghana ha se udi court udi ka court oni bi mo mboa Ghana ha de udi kan ya wadi bim udi kan police station wadi bim ende ana enwom no bi boy ye udi kan court na uni bim oboa Ghana ha udi kan kope wadi bim aye court police station udi kan kope wadi bim papa ideti na se netum yen ma police fo bia wasem ko wa office no afremu mienu kachi enoma na ekono maame no ebia situation ne komodie no obe hawo etibo mode pe baabi na yi no makọ na kire asem bi o yaka sa na esese yaka no na wo chi obi atoma dasas amade ache ne waka se yesiese ne kama ade na brante wo ye wo si wo mra wansa ma wantra mama machi no wonu ade respect amamu eduma bi a police for uko hwe obi na uko ni oni wo na de message ja omra samwa police bi abere wo se obabra na me ba me de respect kese pa na amam eni mini ni ye papa mu ba ya no o mu ba mama to na se mu beto no ko se mu ko ba wa ba ade na oba ye eduma bi uko police station bi a de we be se jojo no papa what asem oka wo so oju oye jojo no ade
adenti ade ne waye ya de ne ko wura mu ade ache ha me de me pesa me kan nyanse wiase utimu fan ya atwa makofo nkum ye kan na so ba me ni kunu man tiase mate sese be ma no te akonya so ekwan bi so no nananom ho me da bia na me kasa ase mo se ya na me support so obi nko bodua nkum obi ba no me bu ha bufu etan ye ni afra no afafo no chese ubu ye se ye nkura bi opani me catch your plane se maame no kokoro man fresh obebu hu aguma onso fresh o da sawa beta so me catch aw edum be bia mususu report dum be bia mususu nkasa ene wayem so wayem say wo be si asipi so obu kwase bob dia apostle no policy na asem won nsem no ekwan ofa so no embe obi ogia nche hu se maame di kan ono inflip bia kwaso opamo miamodua inflip bi kwaso o wa ba mu de mu ndre ne mame mo pa mo fa nche ma de nche ya tactical sani bi mo fa nche ma de nche mo di nche ma de nche me jiwei e wo ha mo mi anya se ya nkura okro mu ha e wo ha jiwei oba mo de mo fa nche mu one day pe mame sa na e dan wo ka se ya nkura okro mu ha ha diabo na ba koso sa diabo no e ba koso sa kwa kuma fanzia okay opanino Awurade Nyankopɔn nhyira ne maame ya wabi hotel Awurade nhyira baabi omo obi a ene omadwene ne omahomaso a ekura wo na Awurade otua onipa bi aka sɛde ninimate sɛ abraba ye bona setena mu no yaw eda na ya na mesere nsu atwa asa Sompa FM esere obo ade yesunzum sɛ nkofo etete sa na omo maka bi ahwe na wa feeling you be feeling ye bi na wa sua bi afirim. Why do you always have to know someone before you give respect to? We ya hwan kasa be mi si so no ame pese mi hunu panyina wagimi but me hunu panyini bia wonim de because wa transase so acha wa fa amane mu pen enne enko ane da mehia sa mpanyimfo agimi bi o ma nti ukura wanya bia o so na mabrabo mu bobra wo treating nkofo die ye Awurade asem se wo ye obi die ya wo die no eyeye do unto others what you want others do unto you obi abeka asem ne ye frɛ apenkyire mu a ubisa asem ye hwan ansa na abi ye nyina ye tie Sompa otumfo apagya hene na nana me boso ma hene na na kwasi bafo bosompra na ne PS ye ne me maame ne Anita hotel meti asantemam me de meti ben menhia ba me ye deshe konkono me dini ye kinsiri kwakubu ache papa ti ase na ofrem na nabo ache mase na ma kira kira ono ndi afedi ye frɛ na ne awo no beka ede na ya mogi ni wiase sebe tafrache president Kufuor kura ene wati hwim brabe na aboye ede na wo ye kuru nipa dodo se no abo mu wo mu a ene ndu address a wo pese ohunu obi address ansa na ne na bekasa wana kira za akasa na efie be na afuru nya antete efiri wana ne ba ne ho azantime mu wana ne ba ne ho a wo pe obi address ansa na asemu aba no wayi hu ano na ehu obi address ansa na ne na kasa dia ene abrantie na mo ba beche ne papa yotu na mo beche no na munim na address na mutimi kokko ye kezi ya meche no usika betima to police entimi ntosu bi usika ebetima to police entimi nto anyama ntimo ya ade ya amonwene ukofo ha na mo dia besua abusua bi weni oye nipa boni ni obekwa akoye wade bi no de ama generation ni nyina afa mo nanom aye boni woni wo biem enne mo na mo so amumuye na Awurade kan na ase no no opeki abrabo ne kama abobra kama wayeye kama bede kwa wieye no wode obi mom ho ya wayade na de nomia betu fie afa sikani ananka ufie de no bo ze fie na dane afa de abeya manfo eskafu bebrewu an omachi se de bi nie asisie boni omsisi ngofuo bi no onim so aye ko because the police station ni wo misika waye de ko obehuna ne se afa de ye de ya wa beto ne maso ntini wo sika echie ni sika nyina abehye ne mani bia be jonki no mo ton di ye boni di na afa ye kire ne wo na aye te se wa mebo bra bia sa na obe
na asem kakra maka acho ba bia wo bia no famu aba na awurade asem ka asem ka asem manyini nche nkasa na mfidodo nkyira adwene sa asem na migina aso de frɛ wo ne na me frɛ sɛ nka ma wanyini kyɛn no sɛ de osi di nkomo yi de wo kuna ni afi wo sa wo sika ntika me manyi nkyira kwan sɛ emekasa wo Sompa ha nkyira tiefo ne ye hunu sɛ wo ye mistake kura na papa ya asem ne ye no kura ma mi nim nia wo ye nyinche ntimi amekasa emfidodo na ntimi amekyira adwene enti wose afa me hunu se enye panyin adwene woni tirim bia na nim nyansa nye mpanimfo na hunu atemu yese sa no ame ye hunu na nwumere Sompa FM we abrabo mo woni mra mo ho so ne hunu ne ye na ye de fa soro na anye ya ye de fa fom ye ye tu aposifuo bi fo mi kokwa metia mi hunahuna nipa ba me dem aba wiase enche sa but man be hunu awurade obo wiase ahunu ni onipa uti wiase e wosa wo ye police e be twe me Ghana ha na wanti asem ni mu na ado pe be ye ne enka Ghana mra ho mi free police station wo pie na minimudi na wo tra 6 months asere me kra siri twedi ampo obo ni wiase na siri nzu atwa ye ho ahia sa jimi no a obi ye case ya na sika wo ha asem mra na mu kosuan school mu wura fi asem wo ye police ni sabita front ya ntra mo mra bia mu kokoso ade no a media meta ansem trafo media meta politician media meta wo de wotan na ye adwuma abra yese bra be bo man ne timamufo no ho ban enti sa wo boy ho ban de a watu kwan ana wapie ana aba na wo ba mienu ko panyin na adikan reporto ada na mfre kuma no report wo na nimu we se ni wo kan first na no befuma na no mfom eno ne moduma no na wo samo ye mumu bia da ne mmoa no a da bia je kan kwazasem chema zan mani aba mo zo no unim se police adwuma nka mfata wo nse protocol bi na do agwohye ba bi wa che e bi ye adwuma pa na no ba ko bi cheme ayi roundabout Mr. Amuako watcheme ayi traffic guard. He is very fantastic man watcheme tena ka anim emiye nyina ye sa aba so ame police station obeduru ho no wiye ye no ne me tena se adi nkomo se ne ade ne se ne fata nya ade bia ho ne ye che eteke ambulance so ma mfa ma maje ne fie ye che e obi wa ye tufo obetena se tufo kama lances ne nya odi aban de ene government so otimi tuka timpacho fanmanti na ye hunu se very fantastic we hia se sika wo pedi ndi obi bechew kwase asem we nti obechew head detain say wo time abro no anim sa de etimi tu obi ye hye no wala tim opie pressure na di pie ye we ye nche ye tufo jimi sa na binom ye na bontene so police for amoye adwuma pa awrade nhira mo because ye program police for otie bi ndu ye adwuma pa awrade nhira wo nua no manya adwuma pa nam so o magimi ndu ye wo ya na ese wo nya adwuma pa wo ya dan aso e wo wiase nsem twefo ya yetete ya ebi agimi ni o ya adwuma pa no onim de ne yankoka njenze wagimi awrade hu mumbo no wonka mo ho wonyam kase na papa nso kakra bi a meka akiro ne se abraba a wo bo mankrata ehia o hia wa wo modam o ade bi efie vesikani no o ye nkrata aso ba ne ebe favor no na ebe tia wo de obeso o ye ne verbal se be ye duru o de mra ebe so wo kon me no o ye adwuma aso betu am ka 7 minute mate ase se mira bi aba no onyam mugidie se wutu kwan de a ene wo san nkrata ne ye to na ne a wo se me hweso ma wo be ya ama me no enkon nkrata anim ene ba ye no yi sa nkrata na ka se mfre ni mu asem we wo me ka njira o ba tom na bia ma hia timi ya obi ka bia na yedi tirimu da ni age atum we o ka so no be kamera bia obetimi no kamera bia mitua wo ka ena meko wo ye weka mitua wo ka ena meko na mo mu didie na mse o wa ye adwuma no se de odi no kredi hwe akire ma me enti nya force so mfa bibia meka ho but what wa ye nyuma bi ka ho ananka hia nkrata no waje wade because obaya ne verbal de amount enti na kina no so pa no mo obi wa ma won timi nya ne hwe awrade nhira omo na onye omo kase na yenhya sa na yema nso na yema nkotote ante de be no no ante la pes ba bia obi awrade nyankopon nhira ai producer we de minim ne list ba bia onya free ante dan na ba bia obi aso awrade nyankopon nhira na bogo so so no yema mi insu bogo so insu ma mi nyame nhira pa wate mi hiti sa anti na amadi na da ofre beto ye bona ayem kama kwala se montoto na ka oto ne bi momra musesi ana ansa na meto aso amato aso commercials or about my men family. Okay, young commercials and I'm not pick a call.
Young comrades is here. Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afei na me beko. Me nkrata krani. Eh, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otudi di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Police Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Inti suehun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabefu mfiri na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene okro. Drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into washo na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FD ahwem agye atum se eye. Oman ya woman. Omani ya memana. Nananu makuafo yi afuye na saduru hobie mu. Enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana. Esan se afra se fertilizer woto ye amwa wo no. Na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka. Ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu akofo. Akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no. Omo enkoje OCP MPK 15-15-15 Anna OCP MPK 10-20-10. Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yo nyoma e wo man Ghana mu ha. Eno ti atufo enfre 0555-909-437 Anna 0555-909-433. OCP fertilizer papa. OCP yejina homa Ghana ene Africa biayo. Okay. Ebinu majimi obi asi. Ye kola ne so mpacho for 5 minutes pene ye ntoto na ka tu. Sompa FM. Oba hidi asem na ye koso na akoso. Nya do this season dia ye sa ma yiwa firi so. Hello. Over. Yes sir. Anyimle mebuafo. Pa. Wofa sana na wine nkwanza na metonka no free. Nana yenko. One say we se biabo over ni pebe ubasasa o. Medical friend me can say me say to the bia we spiritual background that buade na unu kasa. Over binio. Sama mi we ya of mo friend ni kuru kura fake case no kura wa fake case no kura. La papa panini se bin kai ni abeto na yazenka panini ntrafie ma sabiamfo. E na yeden kai beto ye. Leso panini we do asara ko sanzo be hwiegu ayinum. So now ya afro na asam ya kirema wo papa panini wo tifie na wo ye case no. Me dey na meka te papa son ko bodua me dey ma dwen kire sempo ye nya kasa tenten on ko bodua. Wa dwen kire. Tiawa. Hello. 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 Pacho wa dwen kire. Me pacho me Uwaso yanko. Hello. Me pacho uwaso yanko. Me pacho. Good evening. Evening sir.
Meta chombo ko de. Awurade ayɛ adeɛ dodo yɛ heat to knockout ne yɛnkɔ ne yɛhia wo ne yɛnkɔ mpakyɛw. You make sure me say papa no wo yi so you know the way or 50 years. So ni agni ni pa se wo ti pe bu kra na to pa wo ni ma to fro. Aba kwa kuku. Because boni say le ko ti wo ya te na wo you plus. Papa no kasa wo le di ti sa ma she. So you sit you wa. Ata wo mo po. Awo ko tra bu tra ho ye heaven. Thank you no dia me say na say ya extrato ni bi na pe. The family are copy. I think that you need to the only cool as you for the farm. Money na minye jumawati. Money na minye jum. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Evening, sir. Wofa Lumba. Yes, sir. I'm the papa you check. What TV pa sama waka train so nya so for ko the baking train. You are passing. Adiana why papa no anya de kra. Wanya de kra. If you ask me some now time no. Bi an point no fu. Aba le mu no. Yentie ni pa so and that custom ama in fact akama kuma je seremati for mu yentie ni pa ni fam mu aso me da ma say. Na mi shira pa. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello, Ghana. What you say? Awurade ayɛ adeɛ dodo na so Boko, your fellow man away. They can say free group. A man in so ada to knockout ne yɛnkɔ. Oh, no, no, go say we are like Casano. You would have sworn with your answer. No one you answer. What do you want to do? I saw only she go out the call. You would have what you and I believe what you can into me who does that. Who was the kind of give me a what you at the someone because I give me some man or didn't want to pick up Jimmy Sa, or money. Man, but Jimmy must can you answer. Tiawa. Hello. Yes, I'm TV nko for ni nko. Wofa Lumba. Yey. Sompa bedi de yo. Bedi de mo adwen kyerɛ nko. Ma dwen tan se eduabo no de bedi de metuo ne me support eduabo. And the papa no mo dianku no. Okoba bia na esta mo nko atasam. Me tell obi biala. Obi ajo so. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah. Sompa. Otato dini be bia ka sefi. Ambaje FM sako de mfika sorry. Obede pombe de kyerɛ wadwene. Oh, yere amiafi. Mo bo adwuma nyankopɔn hyira mo na adwuma mo bo. Amen. Ade meka ne sɛ yemman mu no senior system na ade ne tena kaka ɛsɛ so bi wo ska officer no ane oga. Ke issue to me to bi esan sɛ nipa no oni skenti nipa ne like odibim pa. Onya kaka me de ahanu mo ame wono sɛ bi wo do fa ko ba bia obi post wo edia ne sika ane ne bibia wo me de wo do fa ko ba bia wo de ko ba bia uta fun ko precision meka sakaka anase bia me koko hu mo pe ombe ja me enko pesi ba bia nkofo no kasa me efi amitim ebi tumi dani that because me for official wo ke bia so no na me kasa se wo ska se no wudi nkaka ya no woni ska wo sika tumi pant wow ntumi ta bo sma wo kana nti wona wo ska wo kana ha na mo na mo fisi se bia o mo ska mo anase bia mo mo tumi ayden atna fu dia ebu nkofo anase dan de ombo kwa nkofo no Russia Mufi na akatia eden o mo ni am yejuma Tiawa last caller hello utinya amanyame bele eyina free so ne yankole no Awurade nshiro nipa bia ha Sompa Asem Mpe Nipa said the asem no tie bia yeka yeka so ma asomdie ba ma asem no koda ba bia sese eda we e the home resource be bro na wo sere akono kwa enti ni bia wo bia bibi tete otumrika na fa wasem be dan na Awurade mfa ye so ma asem no pumasibre na asomdie entra aboboa no ne oba no so atena se we abrante ni monyamfo fefefe kama pa o na minim ne yeso no ne ndi ye bebo akona ka che wona ye ne na di nkomotiawa na afi ye de ye course na akaleto wantima ma bia mane ha ye bewie be ma sa amre no ya ama na ye fa panimpa bibia boko de ba jo bibia boko wo fa se woti apopa ba jo meti apopa e de na tete wo sisi se de tuma bo pacho enye boni I think last year April no more okay and no achimota okay I'm say ye train or many me ex coach okay nti ye wona na so ye footballer pacho okay nti ye wona all the announcement by say when your agent be
na obi na recommending the man nti no say agent no or agent no betumi ayɛ aboan but ɛnyɛ free obetua na yɛ 2,500 euros nti no o invite agent no ma ne ba training ground na ɔno yɛ bɛkasa I think na yɛ Poland nti no wo kwa obɛkɔ camp nti sɛ bia yɛno yɛ adom sɛ wo san a ɔno so bɛnya ne kyɛfa wo nti mede ɔsɛ yɛ ɔyɔ ɛna mefrɛ me fada ɛna mede amanane nyinaa meyɛ dɛ mede bɔɔ no yes ɔno so wamfama no ayɛ de anwɔ fam ɛna ɔsɛ ɔbɛ support nti me fada nge sɛ ɔwɔ me ne deɛ ɔno watu kwan kakra wɔ akwantuom nti deɛ ɔhwɛ me so ɛyɛ n'akyiri ba na ɔwɔ ase na ɔno afei deɛ ɔfrɛ ne sɛ ɔno bɛgyina me ma me since ɔno ni ha no ɛna ɔno baeɛ nti ɔmo baeɛ no yɛkɔhu agent no ɛwɔ ne office hɔ na yɛkɔɔ hɔ no am sɛ mefada ne kasa no na akwa te sɛ yɛntua sika ne half which is 18,000 nti mefada ne kasa na biribi akɔyi na ɔde sika no ma no sɛ ending of last year no mɛtumi akɔ nti no I think the same last year no I think June July no me yare pa serious yare na amodi nti na mentumi nkasa nti no me ba fi nti ya wono na agent ka tell me say we book appointment ama me embassy but because of me to me nkasa nti no I think say a bit me appointment na betwem na chi say me say book fufuro nti no or request 3,000 so the ko book appointment no 30 million yes 30 million and no my sister kra na send man nti no me hoto me na me call back to Accra no and appointment no say we book no enye no kre because appointment is say we book ya so on for date number one for date number and no Mr. Dina na me di share meeting say we dey me hwe dey on wa oye you know I think November no more no and I say we book appointment no na I think say enye kra me ne one guy back and I call VFS and I call requirement number you hold you on or na me musa was say now you say India went me uncle first appointment yes one am for na kan wo call ya na but your uncle okay yes ntino me ne one guy and I call VFS and you could be say appointment price no nti you call inquiries one almost 140 cedis nti ya ba fi nti me bodu fe na me say nti sa 3,000 na me de man no o de yeden eno no mechin say we disca no ana so disca na bi but any appointment no de and am de share me trim ena balance na aka achi no o say me sanka visa ansan ye de balance na ma no nti ye book sa appointment ni wie no yanko embassy kra and o start is request balance na ile aka achi no nipa na aka na se nimfo nyini wa mpa cha nimfo ni wa MC amfa nto ne nche ma me na ye hu nipa ko to azo nti no me ye na kakra offer me say oje balance me ye na kakra because on that so mpa cha me ye na kakra because enye sa na woni ye hihye nti me friend me father ama me father bufu ye kra say na din agent kra ni wa woni ye kan say half payment no service and ba na the balance na ile abeka ho e see e ba ne say waje 3,000 last hour class we say 16,000 abeka ho ti ni bufu ye nti me so kra no e wo say me father na wa ha say no na me fa ne kaka say na aba ho nti on fa ne bra na ile on fa ne nkasa say na aba na say na be ya mbetimi hade e discount aba nti ono so di o say yo no offer no na o say na aba na agent ni say na o see cars no o say and one or the year process no nti scan hade a short nti o say me fa balance number na eja omo copy scan omo de buy na ye de command and okra ye de o am say me for the end because na o ka say manya nstro ye fa balance number na de be ye bia no manya visa no de be si bia no me kokra manya visa nti manya ye nstro na ye disconnect e command no ampampa ye ko embassy no so ye nya visa no nti me ka say o yenya since yenya visa ndem ye interested me nko nti wo de fa me sika me na okofa Croatia yi visa o de be convince me nti o de yi visa ne send me no me fi no
ɛna ɔsan delete ne fie me WhatsApp nti me kɔ fie ɛna me de amane no kɔbɔ me father sɛ agent no de visa creation bi ama me sɛ me yɛ de me ngintum na ɔmfa me nkɔ ba me so nyɛ saa nhyehyɛ na yɛde no kɔɔ yes nti me father so gitum sɛ no kɔ ɔwɔ sɛ ɔmuntu anamo na ɔmunko hu na ɔmfa ne nkatena ase na ɔmfa ne kakasa nti yɛkɔɔ no yɛne no kɔkɔsae ɛna ɔno akyɛkyɛm sɛ yi visa no so bɛboa aduru a ɛyi na yɛ Europe ntino medu a metumi ade akɔ sɛ anyɛ yɛ kura metumi ade akɔ baabi foforɔ ɛna me father gitum sɛ okay ɛne awate Lobo pokoti asema sepa. Ojitu mi se ni awade wate nti ye kofie. Saa yi visa no kra no o say within the week na metumi ade efi Ghana. Nti no ye kofie. E ma me ko bobo mo ni ade. Week ne besin na me wa ase. Another week by na me wa ase. Another week by afi de o say ticket ni boy de. Ye didim na o de some ticket we buy. So like flyer why ticket ni ade ina e wo so nti date ni ade ina na e wo so time no so ya no na offer me say omo confirm me airline nti yen tumi anko sa na okache me na me say nti na ma ye ba sa kakra nti na me nhyeda nti ase nti no mbasi yen tumi ade anko e wa no abaka ye tie sompa broni ni say ye delay nti no on tie manyanko and as I say your kokra na obedient 2,500 euros to airport or I answer basically your passport into benya sas kan ya na me show there be in this case I was say was we there we di na want na baby na won hwe no afi dey say the new project aba oba ya no so say Georgia no so ne visa na ba ya on person the visa na ba mame nti na me ntia so say visa no so aba afi dey say the visa na mame me ne be kire madam fu ana say me papa no one for visa na mame tenu so it take be 1 week 3 days Mr. say asan all the visa no dey all the mame nti me na kakra me check service no na fake nti no na me hwe dey obey enu so visa no ba we na all the send me no no so the ticket boy nti na just say o delay me time no Sompa FM enu so ebesin ye say broni no wono what situation is different say you know or say in Moldova no so ne visa buy and so was aba say ticket sam e fan ho ben na me father mo ka say and ticket sam dia and there o dia omo ambocho ticket na ma me ndo o dia omo provide me with the document na me am fan here me ticket and so ontimi nka data metimi dey fiat ono a ontimi so emfa document no e ma me my passport is where one is him or the dimusa na ne me say me nya bi onto the on for me sika me wa charge say the sika me even on me for the call argument say last 2 months no or say ending of last month so man kwa or the sika me month no so ya no me ntimi anko no afre me say me fa me account number e ma no face sika no ntum yenina ye tie so no say me fra me braba ko no fa ne bank account mine to me fra me braba ko no de ne bank account mine and me the man week ni be sin or say the week is a week no this can be tum ebe sun ye na scan buy another week buy na scan buy and me friend say oh boss scan buy or say ebeba within the 3 days and 4 days na ebeba and so me yedin sa man kasa and I feel there me to my gym say me man no time for 2 weeks and I say be 3 weeks and so yedi mu sa maintaining ka and me say me ko ni fio akwaje me passport me ko no na we tu efifi o de me passport ni na o de ko if you want to nka but I'm maintaining unu baby o openyi your dazu I was your friend say Mr. say a producer so the number no buy o obi atra producer mo we o fra umfa Ekromphobia na ekromphobia na eren so ekromphobia. Ni nim so. Aha, nti emfa. Nti enwe because she baby abranti wo free a waduru ha no. O cape no ne boa. Cape no ho ana ne waduru ha wotie pa. Nti wondo oba se oba bewewe. So na we hu na we nyame ampata wo ge bia oba beje no. Wo yire oba beje no. E ma mo we ye.
memo madrasi shepe ayo pampa mu jele no dodo na hwe wo koto so atwa aduane nam gusu bebeba e obi sika musu wa pam ntale se ya e obi sika asuko no ma sika na ode aduane ti wi asensem no wo betena fidie so de bia hwe abechire duabo because yese wo kope ne hefa otopia fajan nanka obi passport kwa de nke ni kwa se kodi obi ho obi de so fane kwa ami ne ntrase sika ne bia se wo ntna play mo sika wo kan apete sika sawo ya betena fidie we so de bia de abufo ne ahra yisem ne kofie one real betena fidie we so because wo kan me nkokrokro se wonyai na makotua sika na man se sika akra wo kofa na hefa abranti adaso wa ye shepe adaso waje akra isika wo se friend say Mr. Say maintain one na mete no Mr. Say waje akra isika wo free cape no hwa ya Mr. Say no wa hefa wajo no owo ni fie de da no na wo Kasua Galilea market na yire friend say Florence Oforiwa wa urade nyankopon ono so wan ono so one nete edi ni fie onim ni fie ni fie na minim no ano no mo watu na so no won si fie no han edi watu kwa ku so wasem we ye free so ko ya ye bufu ye komanto ye yem fofra san beto so na we susu ampa se wuti afidie so na o kase obi ti afia na oni buafu se na obi kire kwan bi anye hwe ma men ka sam jow me se ene de wi sia se no me so betima fo obi 100 billion what becha wo obofo obi 1 cedi obekun because ono oni ba bi a woko akoda isa be ne destiny anana brabo nyina na ya hwe na koto for me na wa pempam tale we ahye ejina ho ayi wa pampa mu jeli we wono yire nama ana o girlfriend bi ana wa beje no wo bekwa ba bi choba ba bi no wa jinsa ene nam no si ho we wo dra no ama ra ho me de nyame anye me ye ene hwe me koto nkrofo bi pa ta momudi na ye obi sika me se enhwe obi abrabo ho nkono maduro nwo de bia me kasa asem oyi enhwe de obi ye obi ka wodam obi fie wasi enhwe ho nkono maduro nwo se nyame amoye because e bia won de obi betma no ntimi nyesa me metwa kwaku me pese me de obi asika wo me obi sika wo me ho ahun na se bia he na me ka asem nchon ada obi sika wo ho e betma da wa ada odun sa beka ne nipa kuraba obi suro police obi suro a friend say court obi suro sa be jail obi suro nim guase wa hwe no bu guy a ugina we wakohu we ni wo abafia nyame ampata ye nipa tietia na enkoyi a wo bafie so oba wade a ye ba krokro we ni ajaw enso bi asa nipa no 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 su ba ye mfa picture ne tonche ma ye na ye so na me na kwaku na medwe no ma bi nipa nsu asa de we ye ne ye ni bi no krom ha na ga ewiase nipa won ni bi na nya hiafo ye ho mfaso bebre ye ho hia pa na nipa bi nim krom ha na ga na hanom ana ewiase wo de mfa ga na ni askafo do ayesen ye ne hiafo no ma ye basa ye ne de ye adwuma ye so na nipa mu yen itu ko hia ko teto na ko tu police ni bi ya no ta tufu ho sa police ni nyame nhira no o kasa pa wo se we atale na ehye no wo bi de na ehye na ne wa wuragu wo koto se machine bi si baabi a car bi si baabi a sa car na ko wura baabi a efe ye bo wo se ho ho ai wo koto se ntoma gu e de paper form sa ntoma no akọ party ase pen na bibi nti etena obi wo dibia bi a tobo abrante wo ya jakola isika woni ne akofie ba akoma wade a na wo no ma bi nko na de ne kradie na edai wo don tosi apatra se kan se beboa patra meboa sa na ka no wo do na se we su ko ba ye be respect we agya wo a wo do apatra no because wo akwa ba wa hyehye no se len na hye no ene odi move bi atototo no ho ene wa na pampam jali ene odi amesinia atototo na nsa we etide bia meka sano ma ane disivu Ghana for ma we wanu ugya wo sese obenya oba na wo a wo di ne kura no a wo nam kwa no so unya bi okay hwankwase ade abrante wadi na na ire so support no watu wagisika nte sai ye nyina ye ti wagisika nte sai na ye kan ne ko sese sese de ne yankan cha abrante yi ye de odi aba nyina ne se wo se wo hwe abrante yi baby wo a wuni no wo a busuani ne no wo ti ne din ne sai Mr. W say you Mr. the crowd no nya Mr. Kasa Kronfo say so ya hwe no so o say you su UK number na say o UK me okoba it wo de wo abrabo no wa twe san san no mo we koso a ya na e tan makase wo mo de amanfo kwa buruchire no travel and tour wo mo ntikuo anaso mo hwehwem e wo no ma bi ho na Ghana tokro da hadodo
kwase we ajo bi sika san friend Mr. My friend Mr. we kromfo o ka sika no waje sika ketwa no waje no o mo check we na esan o de ba Ghana sika ma kan tete de na esan na mrafo ni ntie bi ana untimi nka ena na mu odu okọ awie bia na obon san ka se 2 million ena na so sika ni nya esan foreign wahwe foreign 10 million sika we sika ketwa 41,000 sika ketwa kwaku o kan we a de do betato an say abrante na busuafo otia abrante wa betra he sai sika onya nche dank wan fuka infante am hanfa abrante picture meto TV so eche busuafo no ponko abodam ani wura modam wo mo nsole waka no mo mra no mo na abrante entrase na bebi o mo de hye no mo ne nkasa no fa abrante sika mre no mo nya jimi na no ma bi wa etan dodo krono sambe no okay abufuo ni nyina ba no na bia de no ane crop sa mere onya bia 1850 na abobo bia ne ma be koye di ama ani asa agro anti bia fo se yan kan jira mo se crop no de okọ apuntu bia ase na wo anya bia wa ye mistake nyina ye tie sompa ye bia so okọ na crop ni wa ni pa crop on hetis kan fi anu mpu no woni ni ka pre kura yi ase ni ndi kan adwe no ho ye crop eno ana ma yi ne kotote yi firi wa party bia se be konkofu fi enhye fridge mu obedidi ne namfo be sra no bobi mane ma kotote krobu di hene e won san nyina so ndi tutumirika ne ko akotu dodo ko fa bi fa ya obi bia na ne ma kotote mfama togwe aban keke azibiribo zonkaru kago ka obo adwuma papa togwe e wo dwoso ba bia agya sei e wo no ba bia agya sei ton mpaboa wo dwoso no aha e ho oduru dwoso aso wo kwa echen kurum e ho na togwe aban keke wo papa we bo adwuma bibi te say papa ya wa bede abrantie ke ya ne mfonyi da so fefefe se ye hwa anu ama onu anyini ti na abusuafo so ama ekotogwe ho na wotwe se ne mvie nan so no no kura che 6 months so no na was ada ho bram ne de no so abekire mu Sompa FM di akoni abe twa adwado krona ya timnipa ya funtu sisiri please ye misi obi sisi wa sisi ni bi na sasabo nsam kura ne bawu togwe se brana ni posisi wonu brana wosisi ni bi mawo brana won ro ne kawa mfa na betimo hu se bibi wo baabi brana won kan ento fom yemfa so fi monebo mo hu so abawi ase na wosua bibi togwe se adwuma no odi no na kache wo togwe se opese otu gold na adwuma togwe se obi abu kwase aju sika abra odimdika de bebro na so oden so ye betia no edi tutumilika na ni togwe nkonko hyiam na omo amane man kotote mfama ne number we ye WhatsApp 0244 484 747 0244 747 Lawson beverages papa we me penasem say papa Lawson say o de owe nsan na yare ebe system ma bra no mfa bibidro kroje enhwew afi so de bibidro kroje ahwew ama onya apomdine so a Lawson o delay ma no na wa boy no nsu bi ndi papa we tu yi wa sa ya de no ma otwa kakra so de to ase ma ne ma ekotote de ma Lawson bo adwuma papa o se ya de bi atete wasetena mu no bibidro ti ase ne de won so ti ase dua ti ase ne de won so ti ase ewrade be nam sa akwan so no wajew afri sa ya de aba beda wo so no so ama wanya asundie ama wo kra Lawson se fa ne number na 0242 133 577 freno na eniama enko tote mfama crop for na se pie ha biemu crop for di dijumaso crop for no omu dijumaso asela akoso bobo crop ni biwi buru na niama enko tote producer hwe ne hwa de kurunti hensa ewrade nchira na burukutu ye be mensu de no ani burukutu ya bemansu no eno ani burukutu ya ye ne success form wasi we no mpese ubekura ne kakrakari akone na baabi ame ya ye na bia dabi enti no eni bra ne sa o ye ne tra na ze ne ma ekotote de ma obo fast ye na ne ma ekoyie de ma obo fast ye na ne ma ekoyie de ma wa ebeboa wasi ogibihye obotum sa no a na wode akọ wode wayiye na se a unya baabi koto a wa wofufuo na wie umpese fiefuo be hu so de kakra didi a ogye success ne sa ase owura dem asa nkwan aba no ntempa to test na ye kama obedidi kama na niema akoyie di ama omse yen kanche so pedo do atu omo number no fa na niema nkotote mfama number no 0244 620 294 0244 620 na eniema enko tote emfa ema ohenere offer
asɛm wɔ sɛ bi bɛbie mu ayɛ me hu baabi a menka mfa no nti ɔfa yɛbɛboa no akɔ akɔgye ne sika simple sɛ ɛyɛ simple yɛka sɛ wo kasa deɛ ɔkɔmɔ dia no nti sɛdeɛ wo se kwa yi yɛfrɛ ne sɛn Kingsley Buachi ɛka no sisi priest obi sisi wa no wasisi ne bi no yaka nti sɛ ne deɛ obi di sisa na wɔsɛ yɛn so yɛboa na nipa no so di twa yes saa for 410 million old Ghana cedis no enye sika keto aya na ya me ya ko hu saa nipa we se mu a pacho mo fa ne picture ne nto so ma me no asa kwa akogina wo se mo bla no kwasiafo ye bo bla no saa tam na ne ye bla no na ai munni ne mo se no mo tete akura ase ne ya saa ka no poto de a kyerɛ wo saa tam na ne ye pedi kromo ade no enso no ode kwasiabuo kwan so ne na etia na busuafo tie na ne na etia ade bia nyode bia bɛkyinkyim obi nsa ɛde agye no ɔkɔ abɔne so bia no wote sɛ aboɔ nkɔhwe de nkɔsua obutu so no ɛnyɛ wo de ɔbɛbu na mu afɛkye ɔbɛyɛ ɔkwasea na ya na me ya sɛ mɛma no binom sɛ ɔmu nya tile ɛna wɔn mu yire mu so sɛ bia so wɔn mu nia bi ga nyansa sua bia su bia wɔ mu ɛna bia asɛm ba korampo na wayɛ da wɔto wɔ mu fo sometimes the mɛma ni bi wɔ korampo a mɛ fa blame ne mama ne pii because utu omo for kurampo na won fi make us sike oje kola won na fie de obeka no yetie kenka bi bema na watwe wapampa mu jali washa wolino se waje wolino enkofo sika akwada abobo nsa ya afi no opese osi ablabo kwan so na wo boni fom sei na wo hwe se wo wa ma obi antwa nko edu no ubetwa enkona na ana wa ma obi antwa nko na ubetwa du ana ade bia be na sase so bia na ho akatua ho enti wo fa me de me nka ma na nwa me catch a branch say say crampon so de nyame adom ma me chia papa no owo adwura no papa bi so on de do wa yi ya friend say Sompa on de say ye saint wa wo pe no ono na yi wa wo pe no say because kwase ebo bi wo wa na ye de ye nso unsa se ko enti wo pa na wo ko ho enti eno no wa asem because ya boa de ebetimi aye no e say opanyifo mo baboa ye no e na se de opese okọ ho a ne do akọ ba bia akọ akọju sika na so akọ akọju de because o ka se wo di sa ne ma nsensem wo ye chi afa da bia sisi ne ebeto akoso anyankopon ye so ofa ne bo a won to ntem we se obede na mo sa won se nwu ntem no wo se bu nkofo sa we wode aye we se obekokora ne nipa wode aye wonum na ne ya ne se eya na omu ya na omu de akoto treasure bill na awo de ama omu na omu nya sika na dwa ne kankan wo ka se omu hu afa na wo trotro te se de se bi unya nipa no etu ofa ya bebo na manage ni sika eye simple kra nto nyame nhia ohene na onye okese kakra no wo kan ne se papa maintain Sompa FM anti kan nyina wo boa nti nimpa ne chew baby wo bi a omfa nam omfre Sompa line no frɛ na wa abra ne mpa de npo masibre ese nyesa enetu mandi ya ante wonka nya ka nyina ya bone enti maame a wawo be matadwa ni munyamfo se empese odi duku bebo yam timpa cha oni die kwa so frɛ obani tu ne fo se ontumri kam frɛ Sompafo no na ne wofa nipa bone ni udini no waka asɛm bi na yemmoa masum die mra abusua amode hie gina so be ma ni munyamfo ya ne nsa ho nwi kama se ya ne ho ofese no papa anya hwa bone nya hwe na kurobi wa kurobi to aso mo yese bibira ben won ho me hwe ne ha sa me hwe ne sa no ba kurobi wa kurobi to aso ne ameka kire papa yi abusua ne se mum pesa mo de duku bebo mu yemu a mum frɛ mo de hye no me empa de npu masibire na asomdue mra papa bi a wa me ka kire ne ma se mum pesa mo papa ye be frɛ mo sebita frache ajanka ana se sebita frache anto ene ne ye keka ho a mum kan kire mo se o metu ana mo pe se fata na asomdue mra me paacho bia no wo yere me ka kire ne yere se pese ye beka se ni kunu anya ne ba bi ko na nsan yi a ka kire wo kunu se Sompafo na akokora ne jimifo na nani budini no wo se enetu mande frɛ ne bra be solve na nya akono me ka be za agoro mo amohwe ye che no ya ye bebiri wa ha ubiti ya ha ya esien ye nkwa akiri e ka kire ze wo kra wo akiri tisi ye kasa na ye musa ya na ye numdwa mun kan kire papa we se
eka na wode na netumande ono amfa phone no omfrɛ new number frɛ pikiwe bia na obetu ono na ebetu ya neka omfrɛ na omra me ensolve ma abrantie nya ahome ma ne kra unim problem aya na ewu papa fo na tia brochire omo do omo ma so onya disika kese ba na ansosidi ni awo so de ya o ma biem abrantie tuontim ko ka wenje papa biem a besa ma na tam za disika bi sa ma ne biem enti abrantie ne life na wo se no asabi ye nyina ya ba wiase bebu akonta akire twedi ampon wo se odifuo bi tu kwa wo jane ba bi talent num odia bi mienu na odia obi baako mienu no de ye adwuma manfaso oba so ndi wo se wo akoapa no kwafo bo baako no de wo se samfaso amaso ndi magye afiri wo nsam to onipa bia wo ba wiase wo samfaso oba wo abrabo so di se me o mpesa mfaso oba ma abrabo so me mpesa obenyina gye wo se nyame adum nipa ye hunu nyansa wo ye de sofi be bobo se kum wonte no wonu se wa ba wiase because before ne no mti kuro we mu no adwem bone mpa wo mutiri mu da ono na eto nsade di sesi ayi unsa no wokan wasem basa ye nyina ye adanso anto bio no oni ska no ka kire wo na ade ahumobro de ne ye obotom akoto na ane ne idie o sole ya wa wo yes papa no se opoto ba bia na mote no a obi ka so dan video ye nipa o ene otu ho na na obes hwan ye motete ndia bibini ye bofo eti me pa akwaku ba bia mani afredu me ma bibini sisi me biem o eye adwuma nso wo na bia wo hunu wo de miri pa be se be ye made am kra ya bia me gya no me to waji ebe ye adwuma nso Kristo se ba bia wo do na be sie me de ho be hye wo nsa obi apam nko nanim onyam me se me he dan tintina me hye dan ko ne America kire ne se o ma nanim ra na ho so ntu anamo esefata o wa adamfo wo hwe ka kire se koku mi hunu wa yi wa ha o mesro ko pe ho asem ne kan na papa anya hwe a bone nya hwe nyame yanku a bosum be ku enti baje tu anamo esefata Sompa na oni abrante tu e wana nke so de na japade ma obi wa boys say yanka betuma ya aduma wo mia wo tai wura office bi e ko pe business aya anka e be fa wo ntem kuraje watum ntem na abo Africa we na ansa gu hu sanya ba ma wuo na waje obi sika na ate wono wadi na no yere na o mani age na abusuan afiri na ono asuko no ma bobo se kromu ayetenda bia ya na meka no obi kura talent aburoni hwehwe sa nipa no onye ne hwe ode ne goto academy school bi se talent ni mpie na mo o man no radio obi apie me betuma hwe o man na ni monyam ya sa yire na age ni sika asa adi se ma talent ni fa wu na kuro no ye hia sa afo ni bi kudus mo na nwa sa ne ye ya na mo hye oni age card ye ma ontu kwan no go ni obedie ndi no no aye wabro nye bobo ya na okodi di nkofo bi akiko bobo ho anwani ni ye di hunu no adonkofo ne sa mo yi bia na ye di ko hunu no na ye yi ni pie ya anko woni pa nsem enso wo mpie enso ne wo sa nipa kro wo sese kusi grante wo tre tv wo hwe mo wani je ye nyina ye tie Sompa muntie na muyi firi ha munya ba bia ntie biem ndia yese mutie Sompa muntie abrante ya hwe na busuafo mfre na asumdie mra nya metima ka che ye pompe ye de number no betuja mu mfre na asumdie mra ne man koto te faba fre na kire wadu ye na ka to megina ho medo do ho ma ye bia hello Wofa Lumba. Yes sir. Good evening sir. Sugar be fo nyina ho ye me ye po information center do bia se obi a so nya me nshira catch up that to Mr. Me papa wo me 1 million na no me customer ko no me customer for cash the secretary the ko me papa to sugar for 1 million 1 million 1 million 100 Ghana enye nti e papa ya only one me keep buy na ye di that's Sabrina so FM ye mu ba adena me tia ko ni ta o fi fom no wu flat kan akoko tia mo ma nyina anti Sabrina ta o me fa mo ka buto haya mi do so ka bibesa nyame mo ti ya ze nipa ho abuvu ona to ka mo kapra mo ko di ni sika jina so ma me kan ko sa fe mo jina so na ma me no da ma me no to bonti 1 month no chese de ya titie mate mete o kasa kwa me filmi nu e fofuo ni bia wo se ma me first case ye mo ma me dam 1 week pe se 1 month wonsua bibi second case so fa ne bra no ni band o mo do so hello this one the order hello yeah Wofa Lumba good evening sir apoma
Awurade ayɛ adeɛ dodo nanso ɛ. Wofa Lumba me so akwane de oye me. Wanyade. Anyade kwa do mo dia. Dia me di kwa mo mo na ni ke. Na on fa di sika me. Wofa Lumba me so me no me ni bo dia na. Ba shi me no de me fa na yi ngo mo na ki kwa. Fredia me nyade ayi Me so ni bi na me wo line but na me no. Fire line the TV ne so no na wa frɛ no mo de ama na me ade me ko de me. Hello. Me ge kura me frɛ no. Hello, akwasi me de dum kare. Agwazi ko fo adu njira bra ne yanko. Mudini mo na mo se Asem Mpe Nipa. Na maame no so ni se mo yempe ni kwa mo te radio news. Se enyi di frɛ wa. O ni se o tumi se o frɛ no bi ka wa asem. Enyi kwa se o ti ni pa na o kata akati ni pa mo. Sompa. Eti se mo mo to no mo ne se mo yan kwala. Tutu ne agenta mo de ma akofo ye secretary wan bone ye so wona mo boaye wo wan kwa ko kan ni pa na na asemo ma mo to mo nta nipa asem mo nta ni pa mo to mo bi ko ma mo bi o so bi aduru ran na mo ye na aduru no ka mo ka now person di ko mo ti nyame nshira no bi so meto na account no bi ya hiti dodo. Hello. Yes sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. Madam Wasipa ni program amoye no. Na so asem kakra bia mpese minsira mo ni se. Na eya ye hwa mo pa. Na so papa ba ko na okasa nsa na mama ni kasa ya na we no ekasa no. Most of them omunim kasa. Enu kwa na ya ahia. Because la na hello. Yes sir, boss. Yeah, Wofa Lumba. Yes sir. What do you need you? Hello, oba no wadu machire background ye na yakukoye ni nsa ntieti. Wo yire bete so na wo kasa no nturi ha na mayer sa na abo. Hello. Hello. Yes sir. Ayo. Yeah, go. I'm telling my champ for course mine. Ya unchi anu ya o. Madade. Mwaje nchira nkoni yanko. Yo. Me pase Yesu Kristo ba wiase no. Wo se ya de nyina, wa se ya Jimmy anka ho. Mia, o se Jimmy kan ho ka be me de. Ebe me pa. Papa, I say, Seleme, ya ko da ba si. Oba na Jimmy a ko wa Jimmy no ba de kwa tinka mi. O Seleme. Aba de bo se kire e de bo ba o. E na ko yes ke ni bi di oba si ka. O ko nye bi o ba Jimmy sem. Ka ni bo sa ba bi no ko se bo sia. O ba mo na o de ne chele ba Ghana no. Ekonu wa kula bitu aso. Ena utimi se memfo mo buofu, ememfo buofu kafra ememfo buofu. Hello. Eba jo mo adin jirango. Pasa mo ko bi kaza bitu. Okay. Ko bi kaza bitu. Okay, mo adin jirango. Wofa Lumba nse. Yo, maame na dia ayi. Police for jana na woka. Ibe krom. Asase nya odia. Aso bi pa force wa Yutu police station. Ata so dia asase mama. Ahini no. The police for no. Maame na question with the man. Jama asase ya basa. Police just comment down. Aya fa case ni bra bra ni ahwe ni enima we de na ya hiti ntinu ya ahwe omo de no aba na bibia akoto te de amai awrade nyankopon sha be de hwan be de amfa nto so ne enko na ye nduto ja no ne enko
Happy birthday to my me am nua ba ma Grace na ye Nyankopon edi mfie ba Sompa FM afie ba kwa kan mfie ma Grace my happy birthday Sompa Asem Mpe Nipa ye nyina crew no nua ba ma omono Samoa ma Grace my happy birthday Nyankopon chewo shiem woni wabusua ene ye your birthday Nyankopon ma enoma bebre ahia kwa nyina mu mebi ma na oma ene wasefo nyina enyine from me ma nyine nkyere sika wo ma Grace Nyankopon ema fishiapa ya ma happy birthday ma Grace Rally insha no ntra wa chema ne ma enkoto temfama o ma hoto ne apum de ne wontra na bibia enkoto temfama oyene ofa ma happy birthday na badia yemfa we say entwem na yemfa happy birthday so no konkoma Dr. Marian Ekubasi Kenyanki akwa Dr. Nini Doctor ni ena ni din pisa no ni din ni doso Dr. Marian Ekubasi Kenyanki we efri umame no papa that the prophet Isaac Yankee one Mrs. Janet Yankee enche ena eba when you 2 years uko school Hilltop International Academy Daban Kumasi ya erade nkoso enhira na oma onipa abrabom mommy ni that is omo do papa yente no erade ema na nwosra no enosoma na udi doctor no emenya ensinsan so papa abrabom na enhira odonfo no edi sha obi entimi enome no erade nkoso amfasa enhira no mra o ma me ye adwuma Christian Service University College accounts officer madam ese odo papa yente no osrenya mepa na ede ema wo happy birthday to you Ekuba erade nyo kese ebusia se opese woni ye twetwe nkoma Momie na yemfa wonko yo ma me fa ye number no entu dwapreko ebia wo ha wo amane opese oni ye twetwe nkomo na ye hwe eboa ewa akwanua sanyina so Asem Mpe Nipa fo no ye ma no ye 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 and maybe you know the other free be a bejo so ye cha kwa okuma se swame Shelfling station abrosan na ya red and white from Mpacho me encho bi on so na oba hase kokuyonko yan hyehyɛ ne nso we de kwaku ke yawie na so me nwa ba ko so hwe pa o UK kwaku tabi o hwe pa ne mum de na wo hene ka no bu a na wa yira nti ha ya ko be kyerɛ wa kyɛn bia fonko ne tabi be obi a no wo nyina ye tie Sompa okay ngwanda tia obi ni anko yo ye ko na metia me nua ba ye poma do na pele friki we aduane wa bepo junction sana metia me nua ba belu so mama belu se choba e wo ajamasi choba no ye na ebi nso nka amakon du ne na nama ye mata sefo ye fi me nua ma nyina aduane choba nko na mo ye ye mata sefo ntina meto mo okay aha ya Sompa Asem Mpe Nipa sɛ da bi ye di adwuma no ene aha ne yɛde mo besie na mepa dasene mbesa ate yanka ekina wo ho ene na ekeka ho nyina yeba bia da bia juada ekosi fiada na enema akotote ede aman ti bia wo bia no na wode wafidie na toa na nema akotote de ama e producer na ate ne nka no da foforo ze ma producer ba konso so awurewura mo nyina so kan na dwumadie ne so ndi da bi wo ana Sompa FM dofo nso ate wonka na minhiro nipa bia